Tukana muthesi wa Mutongo TV na mwithukisia wa Mutongo FM watinda nesa muthenyani wa umundi tu wa chuma matukuni atatu mwini wa katano mwakani wa ngili ile na miongo ile na thandatu ni uthoche na moko eli kilunguni cha ikumbia siasa otondo twika kila wa chuma twatiana wa chuma muvituni na kwathie kana tweki waje tukawa kwa mana ingi va studio na atongo ange kipathokanio tuinanisia maundu ala maende bande itu ya Kenya na mono ile mbetani itu ya ukamba otondo twika ande na kilungu cha ikumbia siasa twikira sia kana ni twokaba twanena nia maundu ala meriwa makitika chumani mwa tukonia hivi mbai ya mukamba na hivi ta Kenya kabina kaha tuelekelosa kwa nini munene wa ngilini na miongo ile na muonza na omonde otondo kona kioni cha kutiondo tuko na siasa kila ibinda omonde na latu na sekendo kinto mono kiwokonia mbai ya mukamba na ne kino kila kitikia chuma kino wa chuma mubetu no yena utafika na kuyandu muonza medhiwe mayuwa ni alama kwisililwa ta aithi mangamile kuya kisioni cha kwa kamari sikuru mwingi ya yulo aindi kamwana kangi kasi kwa wanga kwa sio kasi ni ngume mwingi ya kati kwa ando nyanya kufikia oyu ni matie to ni thayu ile mbetani ya mwingi kumana na ithoko isu kwa to yo maandamano lelwa mwingi Garissa wabingwa itina nune si wabingwa na maondo maende ya otatene atongo ni maende na kunenea undu uyu ithoko ivi na ziasia kumanda osungyo no situende na kunena nisiana cyo tumitulano nikadezi ya twana na tongoi tumanye necho cha ile kwa necho cha ile kwa nikenda ise osungyo wako twa ni wakwatikana na ithoko sivikia na kudhala nundu tikindo cha oyimituki sienambia oyu na tia kamba okamethitwe maikwata ukono wa kuwa wa ona ngaliko yengi ya Somalia onamo kuyamwe methitwe mwawaitwe na yu kuwatikana nikita kindo cha kulipiza kisasi na yu oesaithia atongo ni maende na kukulia oesaithia kulipiza kisasi kino kuimethwa ila kutungithia kinethwa nondo kabinda kala kwenda na mwikanisi osu niwo tukwase mathayo na tikindu kisio mathayo ni maitwe male kana angika nuna miebi na ila kuna imanda banungu kasi ya Somali sietulwa kutu basi letwane na nya na mosese omonde nenda usevya onaku uwetoma otumani wako yulo wa mausungyo kana nziasi ya kumanda usungyo wako twa yulo wa ki usevya ni watu otumani we na uima na otumani wote kwa bothea ithoko kuna no tunena ni oneni we na uima oneni wote wako bothea ende ni oneni wa kumanda usungyo yulo wa ki kiende nondo miketeke sio nondo kufikia oyu mwungalekone esu timoseo na kwa ti si kurukana ngume voka ni sindu sithitwe mivakani muno kuya motha ngalekosia kitui east kwethira na thina usu ona makuweni kwina thina usu ngalekosia kibonzi west na yu tuvaru nenanie nikenda usethia nitwamana undu tutono kwato sungyo na thina uyuke saithia ni wabika muthia kuu utumani waku wa usungite ekulyo ya nicho chede tukwikwa nikandose thio sungyo no wakwatikana tuma kwa ile itatu kenda imwe 5 ile itatu kenda imwe 5 namba ya utumani mukubeva tendevi and then wa mitandao yetu ya mekomoka ni Facebook Mutongo TV Mutongo FM na page yetu ya kana YouTube channel ni Mutongo TV Stock FM official tuma utumani wako vo anengwethwa ndiwona ho endea na kuwete mosungyo makomanda usungyo umonde na tumanda usungyo wade na uyu na ulani kitauke nene kwa mbai ya mukamba yonde bala yabika nyeni tumerasa skithoku anzomo kalibo tutamba nyinginya muthia nengwasa simu namba ya simu ni noti muonza kenda ile 553 0792 792 553 ayu netwambia ikumbeni tolike tuvose musakwa na tutambolike kumbeni ngolika ni musesia kana umundi matuku atatu mwaka 5 niwo Mutongo TV yabicha myaka 5 kisevene ko rutongia mubya muno ndo watambanite na itu kumela twambie matuku atatu mwaka 5 mwaka wa ngili ile na miongo ile na imwe na yu umundi ni watu bicha myaka 5 tuiki 7 twende na kusovya ambaye na ikumbi ye na myaka 5 inondo ikumbi yambe twambie si matuku kenda mwaka 5 mwaka wa ngili ile na miongo ile na imwe na yu myaka 5 ne athela na nikutungia mubya nondo akwitha wende no tambanya na itu na yu umundi muthenya wambe twi launch Mutongo TV ninya na usomea mauvo muthenya wambe na isi umundi ne kia suti la nekete muthenya usu
Muthenyosu wa bepio no kanyibie kidogo jindesu kai wakanenange kidogo na yu twiko na isio monde ni ongu ikia ona sati isu na sio monde ni ongu siokela nondo twebisha miaka 5 kesevene na ya Tongoi. Karibuni sana Mutongoi TV. Yes, Senator karibu sana Mirenya kaunti tutonana nikwate no muyuma Mirenya mingi karibu sana kedi ambaye twambi ni mubya muno Erastus nundu wa utothocha ndani wa mundi kwa Macedonia Daniel kama Senator wa Makueni na tinotanu kwenda ba na njasia nikindukina wo muno kuona andu matuwawa na kita na kumaela Kenya yambi wena kwendwa na wiyafi na usumboni kwa usumbula wa iwan ba ingi pyo wewe ya serikali ndiko sube mo andu ala mano ani kwa mwingi nando mesiwe na kupikio no monde bate mundu waisa kwa kwa mtu alita umando kadhi ne bali kanzi yawe ugono uoneka katika kando. Asante netuone na usini Senator wa county ya Makueni Dani Kitonga Maanzo. Karibu sana kwa sababu wambe pombeni ya siasa kioni cha monde. Asante mama pana Erastus ndo wa kwa utotokisia ba kwa Mutongoi TV notongea mugano ndo taende twakomana na ndiasia kwa Macedonia wa Joshua Kimeu ni retired principal chief senior Machakos County na ninakwete kuonde Lower Eastern ne matongozi all the chiefs and assistant chiefs na nidokumete and around 30 years in our administration na ndiasia no yakaneza kutocha atumia ya mundu imetatswa ngomba ile imetale kande na ukamba ala aume kwa uambu masonga anambe ekala masioka rivers na mazoka rivers medio bikanomba na nema ukuvu vetu na bilingi ando wa kuma makakomane na unalange reserve ya masioka netina ngati nitose kwa na manso ndasioka netina itemugi etemono ile vile mtumioyo ela wae mheshimiwa MCA nitwe vile rukumi wake nange nito kutongia mubea nondo wa kutukomanya ramwe tena na nyondo wa maundu asuete wa ukinena omanko ya mebakani ondwa mbaisi ambe yobukania nikanatu sisi tuekata nikana kile kiki kese kuendea nambe. Asante. Karibu sana kumbeni ya siasa twasiaka na watu malana mesa kwa utuimina ni kwate no tha wegura musakwa waku na kitumi cyo kweta nondo wewe twendeni wa administration kwa binda ya saa yani wose sei amandu watu nene andemi okono sese ku karibu sana. Asante Mheshimiwa ni kwate mwingi watie wewe sio ukatokana na maondo ameku ni kwate ya maondo ange mesawa maondo ni mseo na bala ni monde maila nenda ukedi mwedu kesi mwana monde bali leo ndo la mai ngutu ngimbe Erastus ngazi happy birthday thank you TV asudi yesu by the way things look bad and not keep it fitness no it was it na wikomono asante chambe tu kutongia mbyano ndo che kombini ne matuko no wasamisa kwa ai wela wasamisa kwa wasamisa kwa ningi topic yomo ndinzi yomo na kila watu itira kila ndo mwakuja tukwandia ni wana wiki ene na kwa no komenda na pisa kwa wiki na waitu ndio tunasema makuta ama wanta maybe that the blood will need security it's a fundamental right na ni right ya ndo kwa ikondo atumikio kila imando ikala with ya SKM no witi na kuimbika debawi kuni bisa ya musumbi hizo kitumina azio monde tuyo kwa siasa hizo so siasa ila sio monde sino na bandu betu tamu bano wanta ayo neno to nanga neno ayo monde kila kama introduction mimi ya mheshimiwa introduction hapa yana thank you kwa kwa mapwa mekisi nitunena nione sawa all right
tui politicize sindo ni security numero kwa hapo mwingi large mwingi constituencies itatu Central, West and North na kwa ndani ndio community so that when resource for today ni na makini umeona sio na sile vingato nabo na Philip Magani Philip Netwe Philip kwa ni zile tumeenda wa Somali tumeenda watu na tunapo na nicho tumepepenga ile ya kwa kama mwingia aitwa Kanamo okay kwenda kilomita hizo na nyeso ni watu wasia no utaeleza mno kuna ka historical kanini alright ndio ingo elimisha na ingi tunalo mtapasa seneta kwa asante sana baada tayari kusoma kendo chao Ozune Philip Ngule kiye kalumaita former MCA kanola MCA wa ward ya Migwani kwa Mwingi West county ya Kitui na yu nina tho cho thenge bai kumbini ni kenda wisi ya tetu atela nye kwanzia mwaka nenge kabini kana twanena nye twitha twi kwa osungyo na yu monde ni ndatu mande osungyo wa ithoko isu siele to kuya na sekana kiti kendo cha imituki na nikindu twende kunena na uima wese twina nena tatu kwa thothea ithoko siende kana wese ithia maundu ni maende na kutoka nenda tumambe usungyo nikenda wese ithia maundu ni maida ku utuma utumani waku ika utumani musio utumani utonya kuwete umwe nikenda wese ithia ithoko ni cia thela na yune nda twambi ikumbia siasa ngoda ndio thaukia mauneni kibathokanio indi ndanambo vikabo kwa mauneni ma tongoi chumani ki nenda twambie senator nini nawe tekela kindu yulwa maundu asu methitwe kwa ivindo yasa ayune ndaba twiva tukulanie ikulu yambe chume chao cha ile tokwikwa wise ithia mitwa manda usungyo wa kutoa wa mathina asu nondo mheshimiwa Kanando bayano watobekana ibinda yake isiawa na ineze na miaka mbingi maungano maende kufikiwa monde no maende chuma niki ando nyanya mayima ando nyanya ni matiwe ni thai ile betani ona tiwa isiawa ukasoma huko ya mheshimiwa Kalonzo Musyoka siola wasiawa mahema bithuke iwe na neto napo na kwa ndo wau asiaye wangethekana musi utapikika kwa hiyo woni yema hivi vya msimambie uyo sutani na nibana ina ndato mbingi bapikika be mukamba muskale Garissa unathita kamwana kathikwa na wethe ya tita we kuona kana muskale aikwatwa kana itutwa wa kotini na yuma bangamo kithio cho na kiundu Korani yandikitwe wana nombaka ukowa kana menyu ukaibaniswa kwa uwethe apenda kuibanisha kwa muthemba katika ndwa uyo bopenge wayanga mile na kuwetha bwa na kundu miunda na tiba uwe boka kali kujisia sikuru ni kulingala kuko ndono tunapotupakene na Meru Atharaka kwanza Meru kufikio mundi moaitwe andu miongo itatu miongo nyanya na tatu na mena wo mingi mnonundu no makulia deputy president kana makulia minister wa interior murukomani hizo murukomani kibeze na kibela cha interior kenda mundu muima muno yego na mundu wangui na mundu baijo okili bau yoni kana hivi ndange wasijando la matu mama minister ma interior anga iseri mundu atwa majeshi mundu nukuelewa wanabala matiangi no yakalangile kwa interior wasija andubongala matu wa interior na winti nanga mendito me andwa ima muno no to bikabukwa security une ndato amboma muno yuko muno ki serikali ni balukite muno ukethe askindu takije kikie kufikio no mundu ayundu waeza kwikwa na baibwa hata bekwisa kwikwa undu na unu toga dile na mebange yue mezie ona mama mane mabingelelu wethe ayu ndene ona maundu yu wethe Somali nimetana atongo mo masia tekala inde tumia makamba natumia Somali twekala ndi mundu bai bandu bate mu Somali Kenya na bai bandu bate mu Kamba Kenya agamba ne mwindi Garissa maguna kula ngili monza utana agamba Garissa ndoza kibela ndoza kibela na kiba utana agamba Garissa nimome wanjia nimome Madera
na mema usete kula na mama itie fara mahali yuwa ya ndana kama naliko isu na wongela kilabi yenyu mbaye yenyu osa kula kwacha kucha hata ni onena nia kwa hiyo chapata yu onena nia tuisisio ndo anga lama sikuwa na serikali teka na ngweno sasa ni mungu andola makunita ki nimeziwa na nimeziwa lama paipa ndo serikali tendo ayize unaiwe muru kwa meni ayize ayasio na uimia no tendo ati kwene yuba tepa mungu wa simu andwa suma ende tendo lama no kina prombox nimeziwe ngali niziwe number plate okay na nando mesiwe medo kwa ndo tu kwenda with kiri jadala na kiri kwike kaingi nando nimaeka kuwa usumbe wa ruto uwaita ndo inge mono pa usumbe wa nduto no kale akusubiano akondo unda kamenye vina na ninya. Asante nituka kwa kwingi senior chief betikilengo ero unenge ndwai senior chief bado wewe senior kupikiwa monde nange miaka 3 plus wendeni wa otongo hiyo administration ya miaka mbingi nugwa senator ayiwetaka nako bikiwa monde bayi mundu wa saiki wa mbeni kumana na kiu from where you sit no whether twe pause say kwa miaka mbingi serikali muvya wose say ni woto na kuthoba bukite ndeno wa maundu amaendena nicho cha ile ikonika dawe sivya mugo no watu manua na bai ivi ile nisekala na mugo nondo ona katiba ni kawete tende no article 10 ila interaction ya communities nise ile kwitha sili kana manzo yana watakana mbai weza ile yana mukamba we mwethi Garissa au mwethi ba kila bandu aika binakala kwa na sindu cia muthemba uko no kwitha kutena maundu masio mavungulu wa mugo nicho twelaika ni asante muno mundo wa kunanga mwana usu yeni ditwe kwebinga jiye yasu nikalete kivelani na ndekalele kivela kinini mundu kwetwa ni pikete principal chief whether awe mundu munene muno serikalini sure na balwa zungu nengawe tando balwa langi na mbikita interview ni DC wikitha bya Public Service Commission nika nandu awe wako woto kometa muso na kwilelwa andu asu nika na osi wewe ndo masia yisia na mwido kwa namo wewe awese utokometa na sanga onango okwa metoki ndo nimesi elatu ete watu inyana te atatu te asia onabe mema saa atatu ile kila mundu nota wa neno isaimo kwa hivyo asia ondomi ne wetakana leaders elected leaders na serikali administration ila ninaje yesi pahayambi upo wa mungu nina kalukile muno mundo wa kende keki inambe ya mundi any problem ya ile taifa ya solve hiyo evinda yasa atike kalanya na mungu mundo ideji not wakamete na mbaya ekoyo yes twasisiara wala thika asuna ndo maitu na teze na teze ithwa na kaona mu na no twakamete na mbayo ingi na bakutu no balikete mbayo ingi na mbayo sio ndo twekala na sema sio na mungu yes na kune bindani ila kwambe iwe ithwa na de mana maitu na mbayo ya Kisomali ngali yeyethio nona abataisi akulikilelo muno nikana wethie ne masiwa wote no umana na chao na no niendete obo kondo wa kuyo sisia ngali suye na de na mang wanato sisi mugo wabo lakini wethia serikali tita nita ya ngelelevi ndani yu ikwenda kwa sisia hii andwa mama endete na chao kwa utatu o miwene le tatu twatueka eto ile twane kusioka basi wewe kwa serikali ndio kwa serikali na jaiki sio cha kukoma nyambaidi na kuelewana ndio wana ngamele hivi kwa kitu kwa ngamele na kwa ngamele no si no yula na ane susio na ko ona ngombe sito na mbuzi sito no yula na nando ba mabula nete na no matwani ete na juju edama ndo matwani ete na ndo mailete ito na yekalanya na mwamba munene ilozio no isiana ni cross ya na ikasiana
na sio yikula na zekindu mbele ayikimana lakini idiando tena tunde twaninga mbele natoka mewa akili ndingi mbele ni vyetu ina thina wa kukitana. Alright. Kwa hiyo ngila mtu na kutola muti ni ando alaza kuwe na ando alama ya Mungu kuna jujibe ube wetu machifu na nini mo kwa gango golie kisioni pe ndo bekeka assistant chief na be ndo weta wa nyumba kuu na be ndo weta wa village elder ndiye sio the assistant chief wewe ni ukuli ando nyanya mesi kutwika mime kwao na ndo azuma tweke mime utoloka wewe ni banaje Mungu kuna simu na kwa na wili kwa kitwa polisi na kwa maosi yesi ogede kindu kindi jone kana na ndo azune makwapo na ndo azune makila anduni masia yesi na mali yako kwapo na ndo mena ngali na number plate namba ile mitwa ile itekwithwa na ituwa sasa security along the border is ile 30 kilometers sia nondo mona kana kila sub location mundu itatiyetewa kana niko bingwa kila bandu be sub location pe assistant chief niko nenga mwe askari makwikala makweta Mungu ngale nezu yule nikizigale kuna ndani ila ya mimi na nitu nonye CS wa India bwana Mukome ndadi round na Asia nuko nenga ni askari nige mata nenga mundu tetele neta kindigetele kuikeka na ndiasia nite enlato tunayo yani teyo na eta nandu wita balasa makalea muthenya mu makandi mande right yo na makoko kuita ni asia kila manegi na kweke wa maandama nita goko binguka kwa serikali yeye lingukie na yona pe tata wa andu wako ikalu andi na kukoma na ndiasia kukoma na kwa elected leaders nitu na ile na maite mayu kila kwa mituki na makapea na kuikuwa miriandu asu. Okay. Yes. Nitunena mwanangu asante. Mheshimiwa nenda neno wa mudia wa mbele kesi ya tongo yasu niwe no atabika na umete kesi yone kiu ono kose tekeu miaka isu yonde ngako omonde ne se miaka mbingi bele tana de no yu wa mabitukia mbaye isu ile ko petoka na wewe ona ni cheo chele teiko imni kendo se dale no tutwa mando songe wa kutoa kindu chambe neza ndini nawe tesito akanita mheshimiwa kalimita kuma mengwani baada kwa former colonial chief kasina wando ya maamwe tuayo mwenene mwambe wa timu moja kila mtu mwezi na ningine niwe kiene sawa twete taking person katika security yazina former principal chief na komiti ya serikali ya Moi miaka 30 na serikali ya Kibaki ya Uhuru in a lot of experience kindu kila kwenda kuya nduma itu nikana tikenya boka besa kukwata serikali ndiza kumeka absolute security this is the point number 1 kwenda nduma itu maana tuike kwati serikali itunenge security no comment ndio serikali ni committed in terms of resources in terms of no yo wa wewe serikali mwenye kusesi yani ndio mala lakini no yo wa akatia kile na wewe tu kitia kile kitabia ndio ni chief no kumbonga mungu wa musumu kwa kati wako hapo na kona tawe bana kunani tukadwike no ayandu wangelani na uone tawibili tabalawi kwa kwa serikali kwa zamani it can take long lakini unga hapo so nenda kwa shule maitu kitu cha kuandu na kitu cha insecurity ikale hapo it's very serious aje kutumia ni from the day one DNG Langat atomi immediately katika ground keki today aland katika ground na kimi kene kien ambulance mna chama tutesa watu manyaka na serikali surely matulika
kila twende na kupodi hospitali nitetea pe police stations ya Kiweni county government katika Kitui Mipaka kwa mipakani. proposal yesu ya nenga ni if I can remember very well Governor Malombe according to President Ruto kula muganya Ruto ki Thanksgiving Kitui na mwana wa resources ake police stations na mo ma askari to date I think no only one police station equipped in askari na resources ya serikali so as long as no tutetea serikali mtu kuendelea na ukuli government if facilitate kunenga na askari katika bunge that corridor katika buildings hizi ya kiwe na sina kila kitu solar kibu everything is there so county government ina kutumia wanya you kila ndo nyakwa asiniki issue ya insecurity katika mwingi no kwezela mwingi central na Kitui east kuya kwa divide Ginya South na Ginya South kwa kaki ni kindu kidi tobo andu methi tumakuwa wa na muno yethi twekumana na andithia ndithia kamile asomali noga kuithia ku katika high cross maethia miunda ya kamba maethia nyiki ya kamba na because of that kuithwa na frictions na kukitwa na maybe mundu akwa but this was an isolated case Mheshimiwa tuvuko andithio wenene ya kesi likana kuya kamba methi to maikombo ethia miunda yo tutelia wonu wa kombo ethia munda wako kwa aithimanga mira na ni right ya kuko wabo ethia munda wako ni sawa lakini sasa hivi akwi angina moma ta kombo ethia indi mukulikelo ni wali kuti kote na monene withi to exactly ni enda ukuya kindu kinu haya mingi no siku komen kuso those words ya baya mingi no and watu maka konzoto wanyanza ni mensikila ni manisa tabiziba kindu kiki man ona kiucha ukombo ithia mingi kidu asomali wewe mtu ina right na mwana wako wewe ukombo ithia kwa kuiti Mumera wa ngulu mwanzo ima kama si alika si penetrate ndani kuni medeki yake hata mkombo ile na maori yake lakini nitakweza kuithia na mpango msio wa kusisia indi yeye ndangata aha nondo kwa onethano wa kombo ile munda wako yendi na kombo ile ndina right ya kuithia mundani wako ona ndina right ya kutinda buffets muona waya nangika mu hadi kwa okay na hizo kitumi chumani ki Governor wa Malombe na Governor Latif Jama na leo meko mana yangune ni mawetie kana ni meko kana framework ose hivi ni mase ubia ni tatalela misio ya Davia mase ubia muyao yulwa Davia yule ni uyemawe atakuno kitebesi ni peki ndo kiuno kitebesi lakini waasisia nini msiye ni wa Google katika YouTube unaweza kuona ngine about insecurity nini kitu peka clip keda pena ni bethi in this new constitution yake tunangapa ya security katika country nondo wa security is a national function na involved na nichukutimi Senator Tamanzo na wakili na ambunge maile kuanjitate mazisiye how can we collaborate how can we involve security nundu wetalia gwe ngaba na Malombe mwanyi gwe Kitui County ngonga miyando asumonze lakini ana instruct OCPD ka instruct OCS na tena powers yulo anwazo na kani wewe mwene county no wanyi gwe na kula bengi so there is a gap nanye kulingana na mpanganze okulwa woni nazia all other sectors si involve ta health agriculture ila key areas si na rights ziano bene okundi ya youth is a right ya mo right to life right to security kinukuni jalezo kinibolo uize kwithia uize kwithia onangama no wake police station na deployed okay so that is one of my recommendations
Thank you. Ngoka kwa nyingi atongo hii. Kwa oyu ningwaje kana ningula ndi tauka maoneni kibatokanya ma tongo ichuma niki. Aikwa oyu ni ndatu edukisie uneni wa mutongo wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Steven Kalonzo Musyoka ayuni oneni wa kana yulo waki onethiwe ayoya muno nondo asia kwanza kile tukamaka nethiwe kayuwa ni kamo tui wake uya Muna Village Sikuru nondo andu mwaza manu ngalekotia kwa kamari la Sikuru ndatu edukisi Kalonzo ainenea yulo wa kulikwa oteti ndene wake nduki kana to kuma bau balabe ya tongo ko director Toby nengelelio neni wake Kalonzo. But you also read a political motive into this, because this has never happened. We see an intention of this administration escalating it and get an excuse even to delay the next elections, because that conflict can spread very fast. So we are saying, don't fall into that trap by Duale. These are some of the things we shall document against people like Duale to take them to International Criminal Court. If there is mass evacuation of the people from Garissa, Wajir, Mandera, and you know that is a crime against humanity, mass displacement of people, Duale will be held responsible. Retaliatory attacks must stop immediately. Ronaibo Mheshimiwa Kalonzo yunione nyusu na poni yebo modenya nyusu ni waweta Duale na say administration eno no with the bena siasa ilikete ndeni kile lo cha kuselesi osakwa ni moneno wa mwaka tuendete ndise nukwata ba oneni wa Kalonzo na niki uona best siasa ilikete ndeni watu kuselesi osakwa babi no wenga na bwitina pe kawai Mandera na wethe abetwika akenya ona tunapo watu wa Kenya nitamafahami iwe ni tunapo twa Somalia na kulilia Somalia nunda Somalia mesimbithe mbingi muno mambe ona mone mendo na majeshi moma kembithe makusubia andu mo wethe ona majeshi polisi na majeshi maitu mateza udikila pe undu mambao bamba namo kwa ene na kindu juni jokie kitwa muno nundu pake kala yunde ya Kenya ta ya kwatia kauno Somalia no yithe ya county ya Wajir ya Garissa ya Mandera na pengine Tana River na engi Lamu yundu tu pakene niwezo na county ile zina thina mthembo zuko yendwa kula twakatwa kitana na chuna chathi na yu mundu umwe asomali na kulangirwa Somali chonga mele yini siya nondo muzomali mbaga kuwa uweze kuinga ngamila nuno ngamila iza niko akamba mone makombo athe ko lakini ngamila ikila ikaume November na ake mundu anu na imite na mbua yikuo yino sekindu juke na womo no konga mila yimbinge nondo netajwa tunapo tutala ovi nasyo mbinge munone sia mundu gotwa Duale nicho kwegwa nusa aivya moni make na mundu we level ya Duale no weze munene wa NSIS Kenya no kanabu NIS Kenya no kanabu mwana inyani senator ndikala na ke bano tunamtikala tikuli Somalia ni chau kiende inani nunoni maine na nundu kieni kindu makezi kwa ngamila hii mbinge ni cia masiasa na kuimwe itwaitwa ngitha Kwale kuingi si Tana River kuingi ibithitwe Voi na yunda ka mwezo sisa kuingwa itungetwa na ile yako Islamu ndani yana tungetwa na kuko na yunda jusa imbwa ni yute kila bantu na kuko kuona meki kwa ule ngwana kwete kila kana pe siasa sio mvini kindu niki na jola moni yaba mwinge bathuka madongo ewe ni Mheshimiwa Muriungi yaba thuka ngiyo muno juwethe ambasi sio itekuthi amama olokana ndeke nimakotha ina ndeke muno Somali membesa lakini wethe ya mundu la wa kawaida ethi nani munene mundu la kuna biashara cia ambasi mundu la wetu biashara twake twende mundu la bukuma balua ko mundu la mwalimu ku ni wali kathinani munene kwa une kindu nijo bonie ngalikweno yito Mheshimiwa Kalonzo akinene muno
na asia njo iwe asia tuwekane na hii ama kunwa na mama hizo kama kunea nundu jua kamba no mai banishe magendo we banishe nge na Somali megela bandu yuba kui town ko Kenya de musumani me ko wote me kira bandu me ke tui ama sa ko me ko kira bandu me na jasala alama ba unu no ni jasala sio sia fa no mai ku kala police station na we ana ndo ona mama kala ma kwa sheme kali te buna kamba miaka mingi matena thina na mundu yuko we the abe napata na mwana siasa na nende kwa mono principal chief ni wawete ajuna nige ku ana siasa me pandu mai ndonyo na serikali be bandu ndonyo nguwa kana maida ya se yuka malombe ni waaki police station si ngina ke buke byoja baba aina ni serikali ndo tuma musikali serikali ndo tuma musikali na hiyo se kwa imagine police yesu ikatuma azikali akamba na Somali ebe kalata uko anatuma sabu tubu ya kama ndio utuma azikali tituma meko tituma nzaluo kana tituma baloya kana tutumo kana tutuma nande yuko serikali ne ale ta umo mtuko gedha kuma la geje kikie ngalizu kauma yuko ngina ko kwa sebe umasama ingi mno netu etoka yuaya ndo matia makwate mzendo myaki na matithi na tete ya mundu zikwe polisi force binge na polisi kuonzia na ndo bato ba mblokonzia mundu una kwatwa na yeye nevuti neke uwezo kwa makuneta ba ya mera yuko ndo nemba na kweli kana be siasa tintene lakini na serikali yuni ya elite anadhani ndwale na niwe munene kuya yolua Somali na ngamila nisi yake yuna nundu na gani minister nuko na yu ndwale no bine ya muruko meni muno yuke de muruko meni na gende ondera ko ba ya ba leta kwindwa na meko njo kwa za muruko ni mundu muruko ni mundu wana mwige muno ba ya be kwenda mundu ako oke de ora go ndwale nunu ukia ngo da ujone ni wa muruko meni wa ende nebo bya ndo senator nisakimewe katika itano uneni wakalonzo no awewe seneta no kukwata mboya sasa siasa siendeni no waelesia atukongetina kidogo atuelesia ndo kwekiwe na ndo kutonya kwitha kwili maundu tamaendea unukuona kana we unatula mutia na siasa kumevinda yate na serikali nukuona kiki kitikie tapatono itha be siasa sikitwe ndeni na utumanu wa kukwa ana siasa nondo ana siasa ne mawe to muno seneta yasia muno ngamile ini sio no wandu wale awo topo mheshimiwa Kalonzo ni wa mweta senior chief no tu milelai education neza nikana makamanae kana pe bandu ndini wotongo yitu kana serikali ya yitu na pe wonzu we bandu pale teisisi nondo mutongo yoyo kuwetwa nduyale niwe biela nomba titanki meawo kilebinda bayi lobi we mwene ndo kila akane akakolia kumwiso oba isili kukima kana kumwiso baya kariza kuyo gima o school meleo kima ba ukambanike we ni jao juwa measure na ni jao watwoni tati akamba ni jao watwoni ne kana we ena ke bodia mito na ndata mukandeto isu asi okamba kukimu nundo kwekalao peke ndikipita muno nina choba hata ayone kwako kwibwa mundu ni waiwe na netwese idhetu andiketo elaji niwe yani ni andikewe kusubia mundu kayo wa mundu na mali yake jiwe niki titeosubiwa na mali yitu niki mundu kwao na mundu na kukwata mundu niwe kwina dina weana na teyiwa no waiwe na teyona ku action not is police la kwambe okwatana yetelo kwikalango ukuwe nikana ekwate uya wayo nikana ekwate nundo nitise ku satellite na nitona yati ya mundu onala umemano wa mo wa either manabwa ula senator
kuyo kisu ni maana ati wonesa mayone kama kilo ojukanda na no mato na kwetwa juju makilio kukwatu nituona mayati ya mia na siendu imwe sina thina ugana mundu nusu na teona image yake ndo wendete mpaka balawa yolika etha ku satellite ngalia ya sivete ya lekelelia etha te ina satellite kuma mwingi na kukilanilia na kariza tuende tuna somari te kuni kulekelelu lakini etha ku satellite nitu isineza andwara nimeukwatu lakini ona mundu akwatwa ya nukuthayoka kuibe mundu uwaiwe mwana pe mundu uwaiwe muone tiwago na mundu sindu kamona na niwe bread winner ya family isu kendo kiuti keimoyo na nyeta ningwekala mubiani wosese ningwasia yo silikali de kuoko kwasa ne kuthukuma lakini kulekelelwe kulatalekelelwe kuma balatwa twambiye kuiwa kauwitu na andwaya na twambiye yona undu mathukuma na kingi ndila mubia witu wa political nundwe moti manyubite maki na dia manyubie palatwa na bena de nozune kana makainge silikali yesu na mayeka team up bwana Manzo we senator na tuweze wikaumunge mono wileo mobilize ambunge o ndema ukamba na onaweza ni tikamboko tambiyo ya siama hiyo tenzi onde taze yuju idhiete sakweto tikatete mwenende witu mukamba nikana tuambe nikana tetabie serikali paya be president kana bali ba diethina na genda mbaye kana na mazabu make masiasa na kwetie kibela chaki cha 2027 ambo dhini kia genduju onage nitailete kumwana ground nundo izuno kula ziake ikwie aike kwazi omunondo ni kwa Kalonzo izune kula zia Kalonzo nubungu azomali azuamwe ilana mome ukwato ni kula ziake edhana alengete na nduale ndekwa investigation tara tizizye undu uwetwa kanane wake nundu aledwa ebe una serikali edha ndatu saliti thiene tise kwa serikali kwa undu yale no amba ochunguzwa na no amba kanaka aka step aside kwa mjanda lozo amba step aside nikana aekwe investigation dito ine nute serious nyenedele kungamagevela cho senator na la kwizia kwendi wabaidu Manzo ngogila kuyo lunizile yulu weni nikana kuoneke kana ti serious nuri yani teta tikwo asante na pewo mwingi pole ni mubyamo no watu na dakika 5 nesa Mheshimiwa Kalumaita dakika 5 ateti kana uteti kule kwa ndeni wa mundu ma security na ba uteti wali kwa enende mayaze mathayo okwaze layo mwe ni kindu kinene muno na badu tala mathayo na si mathayo maingi muno maite Mheshimiwa Kalumaita kindu kyambe na mwenje kimaiki akwata mkwasa na tobi ni kwate maiki sawa yesu ni kwa kindu kyambe ni kwasa ni pole all right iko sawa na wewe wongela wase pia kindu kyambe ngone na mpala ni kwasa ni wazi kunengo nendo kule ubele yi ta kule akukije muno kindu kyambe ni unenge andu mako pole na nitume ye muno ndo mutumwa kana andu kwa wa kungelo unaweza pia andu makuza akuli ya muno mako kia kawaida bati kucha kwa wawita kila muno ndio katelepi kesi na ele penza me ikitanga inezu na midu na mukeza kona kindu kila ngwenda weta niki katika statement ila negwa Manzo na nenga na mwana wake ila ndo na kuita ta statement of fact katika the entire speech no bala wanena asia let us stop the retaliatory attacks katika kindu kicho there's no point chingine siasa kwenda kuona ni kana kauno ukiliva ya wa kamba na Somalia ni political tindi unanzio hiyo ni political then siasa yote siasa kwa siasa zote hizo ndio siasa zile 5 years so andu meodhi katika that angle
nimeongoza enenzi neza na naikwenda kila kutumia wane na maikwenda otete ya enenzi kulongo kwa ili ni expect ya na ndo zuo ndi kwenda weta ziada ni na expect ya mama kwika press mwanzo ndeke kana mwanzo ngale mwanzo mati ya ni nyati ku maumba ba ambunge nino ni ya heshimiwa monde kila mundu wonze masilikali na matema masilikali makashifu kitendo kuchonze lakini menene ilobi anu uyene nze maine na makwati mwene ya Mombasa moya leuku na mugweka hata atwena zomona katika ground titi ngeni na expect ya atongo imaitu alamo kambani bringe ndio ndepyo itekebo silikale madakana kopi ya tongo no this is historical kaundu ni historical na ndo tsolwa ni president Ruto wega wandie bindaya kana ko bindaya kalonzo isi yawa bindaya kalmaita isi yawa andu ni mwawa ando mwa itoyo try no opportunity na ile kitu kwenda utanya mazi ya sasa ingine wa siasa lakini I'm a professional to some extent nimeokoa kuna siasa mbona vitu kiasi ukule ameenda ateli hapo pe bindanize try no opportunity na hiyo ndio ngwazi wako hata ndio tongozi yani unaweza ndio try no opportunity la try na vice president katika that area Sinibuzi ile kwa ziada ndio vinda yupi. O yutu ina interior minister wa Elgeyo Marakwet. Mukomen duka abuwa ka wingi. Kila mundu nuwa ile kumanda legacy yake otia. With the good ya ona maka wingi kana. Ona dia yini twinze mutao. Kana tu akiokuta. Wa ile bega kindu kia hoteli ya ndumaki nondo. Ni none siana ziupi kama takitani. Ilikuwa zinapiki na kitani nikwethia mama aseye nae monopio katika thina munene nanye na mwaka na etwa kaneka hata nanye na mwela ngasoma katika daktari ni zingani so that is the spirit we need kwa tongo imaitu go on manzo bano nungu mwende na ukonzoti ani azimonze make na ukonzoti munene wake tu munenge tenda ya mon SKM munenge tenda ya nne monopio ni maziziro ndo matonyo tano ona kai mundu nezo tele those families lazima tuketele zilikali yogeta thezi mundu kai mundu neza kuteleza families imwe sina message mengi ona mama imathamie ona kai mundu tekala muzuzu pe mundu utaima mena madina maingi pio as leaders what are we doing kana no kukashifu kwa zilikali yale oneka na security you ndo ni maadha ni yeye ni maligie proboxi na ema kusia between Ziguru na Garissa it's only 2 hours 1 hour na ndo mapinga mwaka makoe imba kama wakone kama anyu mwenye kwa serikali ni manjando meba nicho kitu mtu kwenda kwithiana area ya kindu serikali thinikie mundu katika that same area tuna mundu very key katika this government wetu wa Monica Juma who is the advisor on security matters na oyuto nena in constituency ya Kitui South Kitui East Mwingi Central na Mwingi North kuna ma police reserves already na fully armed manenga to mabuti kuna kwa serikali yake hata ndungu area ndoka katika kila location makwanza ndo 20 maeneo mabuti mabuti location ile maeneo mafuti na makuru na mo train na makuru na serikali ile ni accounting government ni haki nyumba ni haki police stations ni kiata so the government is working okay lakini ndio mabigie level ya manya security kwanza baiki nduketo wa serikali ninyi breakdown ya community ngamo ajazo mamba tiyo muno eze ya lindike ndio ya community aje baya ndi ya tiwe ndena isi ni just ile tiyo ko ndukaje we mutongo ine ngwa government na kwa dini kwa opposition mundu agwa kwe mundu watuta watanya kuya ndo matuta mawanta so ini zindu baiba kuja tena siasa ndio ndiko na siasa thank you isi kwa siasa ingi magwa na yu posese na ngumu na kuwa woni wa kuwa ya siasa yulo akicho onde ni chao cha ile kwa tuike hata nondo ithi twisi ya watu ethe yo maundu asume okuo maende ni maundu mebinda yasa ayukuwa okuo andu ni kuinge vie muno wewe uyase ona veba ile ikwata ile itatu kende mu 5 namba yote mani mukuviva tende mitandao na itu ya mekumu kanile YouTube Mutongo TV Stock FM official and then wa Facebook Mutongo TV na Mutongo FM wavi kabo enda ushare live nikana wese ona andu angene mavikiwa la mevasa ndesi anza na kola kuongewe saithia kila mundu ni wasangia unenania wa mutenyane wa umunde ningosa simo noti monza kenda ile 5 3 kwa oyu enda twethukisye uneni
wa muyumbe wa Mwingi North. Mwingi North nibo bena andu asu monza mano waigwe ni matikiwe kwi muthenyani wa iyo kwa kamare ni utoi wendeni wa ward ya Sekuru ye Mwingi North na indi muyumbe wabo ni withitwe umukati wa tongo la methe tumayumania ebithukia ye na bekindu unenie kukonia atongoi kana kukonio andu ala methitwe ukweta methitwe mai faidika kana maitethaka kwanze mukanengi nundu wake ukune na twithukise uneni usu nikenda tusonge na mbele. Era we leader wa kuma Mwingi North kana Kitui County. Na there is no benefit in one way or another through Kidakati. Whether we mundu munene kana we mundu munini. Nundu andu azuma no waimi. Tafadhali batangane na kwenda kumbenefit katika kindu kitonya kukwete kiumo we na family ya kunanjasa. Na ndio zini mheshimiwa Nzengu muyumbe wa Mwingi North asia kana ethi wape ya tongoi methitwe mai witho munini kana munene mai faidika kana maitetheka na yulwa maundu manga mile nondo andu amatiwe ni thai kwa ndaia mebe tangana na maundu ma muthembosu Senator Maanzo twenene ateti ba mwa mheshimiwa Kalumaita ni mwithiro mugiwetwo ni enende mheshimiwa Kalumaita no anyugwe ni enende no anyugwe ni enende Mr. Kimewano kwenda kunywa ni enende yu atongoi muno patu inenda meona nya ateti ni ometha mena mayete mathinamo mayete enende mathinamo mheshimiwa bano undu kunena nitawise kana beandu metha maitetheka na yulwo nduyu Maanzo no kuona tabe ateti anene kana wazu anini Nzengu kwenda methiro maitetheka na yulwa maundu amangamile kana sekana mbe Senator wa Kitui maana eno kukio nunaetie muswada katika Senate nuna changi wa muno na padwe kamuru comment nietwe oge kuelezea Senate ni chao kiende na kumana na keu paese over report ikuona ni kindu kuma mwambio wacho na muru comment waende tenda na sinduzu ndio serikali yebina wa principal chief ya shakana pe satellite na simu ya guri ndo ayona nije we basa sonde ono simete ona simu ya guri edu ke yawa ugaza kilo nena nukigwika utaonena na yote o hilo baame sana pe mundu waende te umetune wa serikali ugaza kilo nena kana nzamani loi nikigwika kwa hiyo tukwana technology la yigwe patu ndo emana lakini twaise twasoka baya Mwingi na muno nganiko isi tubakene na ndwa kwa kamba muno makombo izi mune na mungu aligombeza ni msimani na mimi hilo hizo ni siasa na ndwa shule ni sika na manena na siasa alame kuukamba na kenda mama ndi wakazila ka kukombo ya meundezu shule ni gwa ama ikule muno na kumbunge kuna baka na mwanasiasa wa ground na kenda bamba kananga mela chetu hapo lakini ukombo wete waiwiyo undu mheshimiwa baba aweta kwa una mama kuweke mayeka yigela mundani wa mundu ngiteke tata utakombo hivi na bauna baka balike kinene kwa una go kuma na kiunze ngunu nena anasiasa pe mmo benefit kindu ngejanga mile yine mbesa katika ukombwani wa itheka na yuja abirukana na bombe kuivanisha ngutabya andu amara umira brombox pe mundu witu wendede una matwa ite kulama naende pe mundu witu na mara bete withingi thabana mundu witu yasia ya pe mukamba kana pe mundu wese nake kwa ba manu mangadiza na brombox wanda bandu reze no yithi kuko ngida kwa ngida zikuru ngida kwa no wandu no tezela bandu kwa kwa kamana kwa na ina indo oti awate manga idungu no tezio kaingi na ndonga mwa polisi zio to mabuti monda meto bengu zio to muruko mendie to rudwe to ono mundu bayindo waiza kwikika yuko uya mundu una umukambo tete chau
akamba kuno mwando ano nzengo kunene naga mundu ba mwanasiasa lo mutetete nuko nagemeza kanyamu ngamila ni mpondo unanguya ngamila ni kintu kipata muno kwa Msomali kwa kanamu ngamila ni kama wewe ite zamba za vitu hii itaamo maingi muno na mazanga mile tizi ya kuona kango uzite zamba za vitu ngamila mwende za kunyago ujule ni atewa ni pesa mbingi muno lakini dawa mwene mwana w'ijuru na ngamila $1 million yezi dingi wa kanasta nongeta kwako kuna na kwa mungene benye mzito wa point of information ndongeta kwako umonenge yes yo ndani ni batigemo sasa mimi ndatigemo aya yes kalumaita ningo geza kuwe bitaingi manzo is strangle katika this debate askita kivya ndeto kivya bila siuma na kitumi ni kwenda kila narrative kwa kwenda ndilika ya kwenda political angle katika this attacks hizo ndilika. This is a criminal like any other, it is an attack like any other. Anone milondilo yangu na ukikuwa andu kawaida kabisa londo mwalangi kila poindilo wigo was utana strong unaona of course mayunga sikuru okay they are political can political and also they mano yando along the road but they strong muno mauke no guni ando maido oje makwata kanda maisemba maivi lakini uko na political group it's not easy ona baita lo wa udikumu no dukoenda kundukutsio ona kuendeta kubwana kundu izio ketselaba ndu zukaziokelaba andu zukaziokelaba so no kapoindi kake muno kamakalaka andu azino mnyewe manaya guided lakini na mimi nadayo kuambia point of collection eka mudavye etina mheshimiwa witu katilita wa Wiper nuna yananena yuluwanga mile akila mungu nunevye nelo naneni na azenga mile yini si ambiale na mama naye ndio kwamba kuka ikulu kwa Kalonzo nika na moke act nika mata nedi kwa kikundu kula kungi sawa no correct ngi ndo ami no correct nende na ku uniform pia siati siasa nyendiba ninaweza kusiona na topic na ndio anze ngwe ndo iseme in fact uneni wanze nguno in fact zengwele kwa ndio record statement ale kwa etiwe uno wazikizenze ngukila malili kilo engineer kilo kunene nita na yazia eria kwa mundu wikitui na wenda ndwale wenda no mundu maba wenda no manzo na yoro ni munene wake azida kwa mundu wake tui uko benefit through munene kana monini through these attacks na akwazi kwenda story mbingi zia sijui keumo sijui cha unamwe mabie nyeni kula zia lamo na majibu hata yani bandu wote handu no konga manogo no quiz police station I mean was storm police station ele kwa police station storm ya record statement akwazi ningania wewe mwanzo tu kuna ndio na general baiki lukita wa general atie ya mundu weba hawa kitui emili no mwenzi yani ndwale pia ona kede no munene otiwe tunanya record statement katika police station as ndwale tina information ina ndwale na question manzo we lawyer this record statement ya ndwale yo na mwete ba mutongo idivi nditu tele andumende na kuwa andumende na kwa lakini mtumio ndongo we na point ya bazia to spend no strengthen nyumba 10 twende no strengthen machief maitu twende no nenga ngali katika askari maitu police station is equipiwe. That is the only strategy we can be able to discuss over here. Okay. Isi ingine kwa inezekera kuvenya nundu ninaweta mu recommend ndino ina waziri aina weta Ruto poni wonga me security tambuzumi ndio mwe kutalwa commander in chief na ni wao waeleta ukunda ni wao commander in chief kwa ngila yotuma muzumbe na mu recommend matakiita kintu matekondo nundu na kanzara ni waziri au ndio ukulia hii na ngamila ni ziandu wale nange ko ngamila hiti ziandu batembesa ni record ina na ngamila ni sia ndo mesi we na mwango lomo kita kuana na uma lile unuweta nibwo
na we mwenda umete kuunga mbekevela na gomo baluji yuga na kaminga kumunge yuga wani kiumba na kaminga kiumba na Kioko kila ni wa mwingi no zinota kio yuko ndo Brazil serikali hiki ndo kiki serikali ile tendo kiti ondo na serikali no zipoti ni mbaloku nando ni wae muno na tiba abe boka ni wonya ndo agana na ku western iya kutingwa mege wa miteu meza baluka bainda kibu kumbe na dinda munene wa serikali nundu pandu ba utuma kamundu kanini tatia muni na polisi anala yako kaniki munu ko bani alele ukinda mwingi ngizo mundeke urudu alele ukinda mwingi ndeke umunde agana ko the action Okay. kwa ba na dinda munene wa kisiasa na tunabutu ni twangwale ni watu tumite na nundu twa mundu munene tuikwatwa kindu kiemeo ye egatoke bai umunde yuyu ni barani wayo nzengo na kwa niazia umunde ngede wanebuti ete registered nedo ndi mambo akukwambe ni askari masi ya ID misi ne atiani buti ndozi mumie bajoge kuadana sekulu tine kudo bale de ikulu buti mumie ba joge kuadana sekulu onaga biaziango na Somali niwezi kumba sekulu kuibara Somali ni kilometers ziana birete yeba all the way na be mingo ya ko detect buti ni zilete bandu ya ilete ne komanyekana na zingi no yitumwa na yonekana na ngalile ni de ne somiwe na ndola mebundi ne do mena masimu mayeto ni mama nekie na meisiwa tene matana adike ya ko bikabala manoti obi nyenye dine na yebo mitwisi ona na kuyulu kuna timbi akuja ng'ombe Uzabe andu masiasa anene serikali maoni etekindo kiu di elone ya gwe kawozu mwingu pai andu serikali anene maki siasa andu ile anaiboyeka na vitu ya sia umunde ndio betu wanani teko bie kabe tajo wa mundu munene tabe mundu tajo wa kamundu kanini ne dayo zayo wonde ne dayo na be mundu ta okilo monde agatweka mundu sumunene dota yidi yegelela jo sene where's the next ndio jo president niku yana nono kuyo fafo baya na mwene ndi ambende na kugilo une dona kunibwa okay diza wasawa aje tilambo mimi ego ba ongalata ni asenye baya teamwork ndebo gwatanyo na adugumya alama eko masirikali alama eko ambe county commission ula webaya ketwi na deputy county commission na assistant county commission tindike kamine baya pe bandu baleke tenesa ugeze ya kin security bayo kanesa na bayele beza yuba ende na mudemboso kila kipo de wabe anene neba umaserikali ile kwa yuma buti na mbina efafo andu azuma ezo man drop iwe nitona ile ba jangacho weyango ba masako ba magudano aziza chief na ondisi odema imaungamibwe kwa jagu bibika zaina na imaungamibwe no ba yabe andu makuye mayitu na be andu mewe ya ne mazia yesu aya andu mamindo aya anoma siasa viviti yesi mo senator viviti kito mita kutenda nyenena nuru ba yata ile doti nena na ndo ayana timea medwa timanenge pole na timea medwa me strong na ndio zangi dia mutu kokuombe tambo twa ye family sino wayo ndo ando asine mekuya na timene abade ando mande na kuya mabiki yando mo na tele tewe tena sidikale balo kile balo na yambo mate yambo manengo tebyo weani pingi muje kuta kweka lo ne kuwa mundu kwirija ndaka onazi na dokumo nombe wa Judas ulambo budani wa mubudani Yesu Yeye tezo kimechao cheteletwe still ni Kalonzo Musyoka we munene wa akamba na tikwendete munu ati yando tita ngozito ega utati andola wonde manyeto na waiba mete yiti kwa mandeba utume speech tazi bani badokie niona kaune waje jiji niunga mana chama cha NEDP
chama mbubizong mungu mugoni au nezimu ni mugoli wezi unyime kanato kiletela hata meso hata ku nundu lele tegwa tena andu maitu na nite kwenda gula sio aje nina ale anaje igendo gena wo muno na indi tukwatikana atongo imitu netu umona maivi kangale koni yesu Senator Nalangi wambe andu asu ni mailote thewe na indi yue peke tuwe na ongela kalumaita wegie kwa senator aya alright yuni ndo kuyati genado education na muru maundu bani manini point bani nini muno bila twale otanya maitu number 1 ni ku address elected leaders into both Senate na Parliament ni masisi batoneka ata makane the law security ikandibobo either ni through referendum kana manzo akataka zibizi ni masisi that will sort many things mungu governor kethi wana tutonya kwithi na ministry ya security katika county government ihende when is a minister katika accounting mukamba nikanama yako na maweta ngite mukomeni na maweta ngite Ruto tukegwa na mukamba wa security Machakos County mukamba ngamio security Kitui County na other local counties na ukunenga the instructions na ukutuma mapolisi na kumea ya minister. That is point number 1. Point number 2, kunena katika press conference in fact malilo tu anena ba kasa lunua mundu ambe kibetikia nginya azo adia nginya ana mangi no wambe obikaku ona MP wapo atana zobika na kuko obika tunde twineza kuona akamba no tongo wa mwingi no tongo wa ngalizu ma MP ma MCA mon tepi makwata ne bamwe maima gives these families unataka kindu kingi ni tortured psychologically this ukuwa mundu kungelwa mumwene na muzeba muti au hapa it is not easy wanakuwa mundu kazoka mutiola wakala pena uya mwingi muno woteje watongwe na hiyo kila mundu no anena manzo anena Ruto anena mukomeni ona kuwa violent tikuru there is no information wenayo ata consulte ma chief ata consulte ma assistant chief ata consulte local leaders so information ina mukomeni utonyo ku deliver ikaumo katika locals ila tibo malili you can record statement ikoti ndoneka ati mukamba mundu wake tui ati ukumbenefit ati ukikata those are kangaroo stories inondo actually kelo geneno ndo nambe kueta ni kumando sonkyo ti kwekanisia ngali security ni key security ndizi party kikuki hizi party kizi kingpin kizi siasa na juju leaders elected leaders mzee ile toko kama mia both side kuna ngali ya na ngali no ndo be mo ngo kwa mani na ni bodu je kwa the solution ndo anwazima kwa mani nimeunena nya na meigwati ya nya na mimi na hii kwa wazube dikela na labda ukana mlato nyotunge obeabu katika andwazi mwanzema ngava na nalo because I know nito nangaramie the burial expenses na hapa kila kitu neza na kila kitu cha hapa ngoneza but where leaders more to fail sana tuanza kuona zile tawage tu ya unaona tu amutwaita manzo katika mbunge na ni mangendi we you are there please excuse me you know watu amutwaita ni mwa debate ne mwa mina ne mwa nyoki una mwa lunch na mwa nuka kwa ndo ni mwa tadi ya mazi kurwa. Asante hizo ndio bodi naende musese ningwa na kuone ni waku ya siasa ayulo akili ngombea siasa ndo neta te asia okay kalde ni mungu munene either politician wo no wa iwe bawi nize ba uma politician ni ngende baba lokilebo si ndio haya nienda tu education nani wa no andole manani mazi kwa right nienda tu education nani wa mudia kwa mheshimiwa Murkomen nige nano kwa sababu mautumani mako huo utumani ni nguona na mwende na utuma kwa na peke ngwenda kwa kidogo nenda tu education nani wa Murkomen nige nato songa na mbe kalubeta tele ndo wata nuweta otuende ndo kolwe na tuisonga na ku Toby tunaengelea nani wa Murkomen katika boda ya Kitui na Garissa na Kitui na Tana River bado kuna uchokozi kati ya wale wanaitwa farmers
na wale ni pastoralists wenye wako na ng'ombe. Lakini pia hata hiyo tumedhibiti. Mliona juzi nilituma regional commissioner wetu na regional security team wamefanya baraza kwa sehemu zote. IG amedeploy police. Unaona kwamba kuna stability also kwa sehemu hiyo ya Kitui na Garissa na Kitui na Tana River na kwenda mbele. Na huko tukatuma askari ya kutosha, tuliwatumia gari ya kutumia, tumewaongezea NPR kutoka ile ilikuwa chini kwenda juu, kwa sababu Kenya mzima lazima ikuwe stabilized. Matoma nie kila kendo ne maigirize kana situation ni arrest ni sawa maondo mesawa ni matoma nie ngali kila kendo serikali ilo tula motetizu yaze ni humate kuwekeza kana ni kwa na stability kwa serikali ya Ruto ino ubungu mingi unaona kila kendo matume ya ubungu ona umuruko be mukenga ni munene muno mbe maineto tezio wote ta serikali yuma lombe na security ni ya national government ni mama manambe ona ile tominda memambe kwa chapole na kusudia kila kitu namba na utungia gavana Malombe mwanya we munene muno kwa kwiyumya wa mwene akathibo nakamba umanda gavana wa Garissa makamba ikalandeta mangavana na makashoka makasia meli kuma bopa katukika atumia maume ngalikweno ya Kisomali natumia matuma ngalikweno yo kamba alama sisi ndui na niona yuba bana principal chief wale tende ba uanga itigendo geneza machibu mo ndama onga mewe ni murukomen mama ile tende meno bo wambe pena county commissioner o mundu wo na jindu onandana kida madi kona kana keza kweka kindu chochote yuko mserikali la nene niyoje na finola monene yuno no asere matuma niye motoka kizio juni kinena monoti jangalimwe na kwa ndu wonye ndiko na serikali ne ka kindu kiyane ujuno ola munuka wo munuka sukale kindu kitebo na kwa ndu wo pai kindu bana weta na pai kindu kinatuma kweke kondo wikaba kindu chambe nundu ndu ale ndeni wa kindu ki aile tenda tegwa dutu amuvutie na matha mu Somali unge wikaba akune goyosu yuke te kito nundu thino monene mwingi uingite na tati ndu ale atongoje na niwe mwene chuki kila kinene na kupuya chuki na kunanga na instructions and with the Somali de makuna zindu cia muthembozu yuko ndo ni be kwenda kindu kinene muno nundu kiti kindu kinini kindu na kamembe tuku ni kindu kina thina munene na ni kindu kikwenda uneni we bakuba ange wa kila muthema ekangwe nundu tuigwa na baimi na juma tiwenge kao nitu nonie muliungi na ndumake alame mwingi matibinga nzia bau Asomali mathami ya police station we the angale yithi yuko the mu Somali la we Garissa ni wa mathani tupetesi akamba yuko ndo ni pe kwenda withi ni benda no na nyanundu kila kibata muno ni kusuya kuikoa no inge na kumanda mugo lakini ni kaunduka nini muno kekitwe kumanda mugo su kwa serikali nene na nundu musime no ngamia security wali tende na mundu wambe kweka juu lakini ni manesi musume na murukomen ni mezi we no boze wa kana ni mezi patundu neki we confidence ngo dabia nango no kana ka statement Kenya Ruto wendo ya nanga sasa paike ndukeza kuibana Patrick ndu NSIS na ni wewe kwa chifu wa watapa NSIS na katika equipment ila sibo simbai mulikita kila mundu ngali no niziwe na ibuti ona lipetuka ona zilinga kiao kindu aje detective nundu na machine za ku detective na mabuti ame na Somalia T licensed kwa uli kindu serikali ile tanda ya yumisie ikaume mabuti aya atia kamba makuwa memoka akamba na daraka na meru mo zama vini tonduma kuni kindu kinene na wate ya muno jupa ya muno ameru memba mateben wa indo na matu kitwa na idakasio ilikilwa na Somali na Samburu ilanga lina kwa tiwe na mabuti miongo ya 3 ono mundu mungu mendi ndaro ya mabuti azunima yuko ndo uno mpaka tumelandeleza na wewe ati kunena tu serikali iwajibike na yeka kila cha ile. Thank you. Yes. Mr. Kibena. Wewe moro comment. Yaani serikali ni unit pio. Kwekija kana kwetha na mugu kila bantu. Kwani yambe yekebia andu asumo kendu kila jose kila trained ne kusikia
kutaneke kondo timwe bau juju kwete la kwekika mikana twambe otuma security nitu fail na vitu ya cia that security na ni deploywe yikale pau permanently tumiona eje pau mundu ona itujuju andu alate tumeto kuoyolo we are so scared kukila ngalizu mundu bese andu amaswani data mundu no to no dio ko namba ile lani zile tena ndege baaji uru nidio ene kitheka kicho ndo kuma mwingi kitheka kibaki tatue andu kitheka kinene muno na there is security measures si ambe kwebo ugedia ile ni detect anything onataka unelelwa niazo mali maunetu unatanaliva azo mali azo moga maga todilia hivyo nde ko mwingi na mato lilia hivyo ndeto yekata bidi andu ala moyo na andu ingi mundu yige kala scared tina uya mwingi muno wakwasia andu aya niti to na kwisia ikala to yithokyo na ile tekala maisha makabi mabuya mabuya ogethia ni tate igwia na tena serikali kutukweta muko menyuko nena neza yo unite kaenda ground tite ukengwa kula kubakithia kana mataka nikanaka koneka nikaiye je nite dia askali na itina wa miaka ingi tano nitoke dia askali ndo suwa ile tezo we permanent ote ndo wako kwikalanga sikilaza tigeyo no kwikiwe nangamia hizo sio yoga zikewe mebaka na atumia kwinibwa atumia alama kekala andi ezote mundu kwenda kukomboa tiko mundu ito kwata pesa no kama kafeti ndwazu na meitabani mundu ngale ya chief na mwingo of chief tiwayo andwai mundu ni wetikilwa nika noke kuwiki na ukaithia kwevinda yanata nika nawezede amina ndiri yake danakidela kwatu na nangati mwingi si atu kokeka watu also etambia tisawasawa yini etambia tailete kweza yuzi tiswani ondo andwazume odi kukomana atumia makuma ngali ya kiro Somali na atumia makuma ngali no ya kamba tisawasawa nekalendi manena nie na naende indeploy wa askali neanete mako sisi ngalezu thank you na again ando magwa mabuti ezati uyo ndote newe mabuti wale jajaku na kwa gale jajako na hivyo nde yotoka twakuti la yananga alo maita wewe more comment yes no lukona nise I think timu ya andikwenda oleka siasa but timu ino ya ingena wao mwingi we security wao mwakwe timu ino ya manzo muri kwa maneno ati yake ningwende nenga ne solutions solution yego na Ruto na kwanza na kumeasure ni Ruto solution yego no sawa yo serikali nyingi tamatambia mailu kuekeleza mwene ndo sasa ni wewe mkomeni at policy level wewe minister ni wa policy na ku implement wa ni ma chief including yono na langi lo ndo na implement ya na chief ni ngwe na kuligania ilo na ikibalwa ni cha chief na ndio na principal chief na cha tunai wate ya kutsomande ne buti we chief ndio na kindu na bicha unikilekanya ko na ya ligaso kwenu ene buti ekani kwa na kuoni amba neria tutuma chief ona kumia litu labo wakaso kwenu kwa maana chief ni baleta wa enkamba wamba kungamia kitheka weze kutheta wonga una hiyo kitheka kila wonga mieni jo kinene be wandu kula matuye kitheka yuni jo ugeza na weta yuni yangu enda pasi yao nenda kunena to cause focus ani endo to andu maitu be resolutions na hiyo kitumego ambo support ngapa na wake tu na dialogue le nekwe between ngapa na wake tu na ngapa na wa Garissa that was leadership wanzije katika resolutions kwikunduko na meweta mukomeni na kwikunduko na meweta Ruto na zile ziligali ya wipe na uzuni wa mtu uzuni wo tongo with ya duwe tukawete obo ai nindwa you nindwa leni panzo hapo ni wapi kuandika statement kindu chambe as a lawyer and a law abiding citizen you kaandike statement uni uwete wazi wizi wale ausikiata katika kauno ndio mtetea
nundu no tunyo tutethia ita mwana mwenye malili avya wete alama akitwi ukweta mauzikie na undu uleako undu uyako na nuteti undu wanyibiwe ja ukingi ndo kindu kingi wanyibiwe undu kutete ano ne kwikata tiku matete tiku tete enenzi na yuka nzi tete enenzi na kwithi panya ruti zingi ndwite kivembe wite kapyu kwa the big wite ipo kwa the big spoon kitiko ko ningwende ano mathuthia ebe mundu ina information ni according to me the solution zile inanenga ni resolution inanenga ni malombo case ya Sikuru was a very isolated case nalo ye maanzo ayazia it emanated kuma mundu oiwe ku Garissa na zindu mbingi aelezi lakini baada katika nino tupotezi pio aide zianza aide zindu mbingi onano bikapata na zindu zia kidivia. It was a very isolated case ya criminal pena criminal element zino akinduki nundu mena tumokie me abange mena proboxi no nginyethe ni mangaide weneza wana mundu ane tulanduka ukuti yende ni tumanyie ni mwangoya nduka Sikuru utangaidiwe ni muka. So obama as much as ni to la motesilikali na mukomeni na Ruto main lobby itu alio mama hii yoka katika ground na bunde bomu malili walolika MCA walolika na tongo yala na bantu bamwe maleneza na manzie kutambazi kutambara na kwa nge mwanda ni uniform MCA ba no MCA osoho ko information information in the spirit of critical na kwa critical kadole mundula unatumie njama na gavana Malombe makomana ni mheshimiwa Kalonzo niwona mbio manda mele nuzinjama anyubeto na waipa mbele ni monyanya wa Kalonzo na ito tena gavana vitu Malombe mea tunenge hii solution kumba po India zime na mangava na ziwele ni Kalonzo lengo lika na mutenyo sumi wa press Kalonzo na nene kiwa as we speak gavana Malombe na Steve Jama ni makomanda. Thank you there Kibuki thank you a big thank you ndo nzine towards kukwata solution lakini be kindu kingu agetienda tamu mathiko andu ni moigwe mathiko ni mathelie ambua niende na kwa andu azuma hivi miundani maina leo madhamie ko na bai mundu neza ko kaniona monenga ne molio ku konze nona monenga ne mutu monenga ne zinu mbingi ku kwa one time since ya mboso uko mutu miono wa device aizi unmi mukile mwa bado wazibunge mukile mwangi Sikuru mukaye na ndo ma Sikuru mumanenge magula mumanenge lunch mumanenge huko ile ndio yes yani no muno ndio tusome mautomani ma NMB kuna mwagimu NMB ya siasa kumuzeze nengwadie na begi kwenda weta kunda nolo kilombe ni weta oh yes no atu play ondu Kalonzo wa isie ulondo mukomeni wa isie undu malili wa isie lakini be point yene nzi maneni yetu nezo mi play bala yeba pe bandu maizio na tueneza kuona mundu kuu ugiyo tutethia aisi tuyane ni obanenge ekani ndrena mundu wale me play nika na kana na mo ruja na mata ya tongo imegwe neza ruko no wale da CS wa mindo kama kwa jela malili ndao gagu wala Kalonzo ndao gagu this is a special program here wewe nana jewe ya eda ruko wewe akwetie ya mwa na ile denga fikita adeleka ezote bando tete wana that is now ancestor luko ailete eziwa atoyelu tsidwa ku ayi yandu azulu makaya makabona ayo weta munene silikali na bakuka yi andu ala meomba hapa kubi in the spirit of okutethia niambia okwete oliu no kwamba ungamile vitu ambiwa na yao mwene ndia sasa wewe la tu ina na tu itio kaba maelezo ni kwadie kana yunenda silence yes silence kidogo yanaweza ile twasoma mautomani ma mosese ni kwadie kana ngosoma mautomani maku ondabye uyona nisho chele tai kwane kenda wese ile usungi wako twa ni wakwatika na atongo ile momya maoneni mo uteti no wadika bo ni ndawe sele ile twane na muno uteti uteko lakini uteti weso kwa likwa nengi na ateti aya na ende yune ndatuambie na ngaleko ya Facebook Mutongo TV be mundu kwasia eta wanu ula utambezi usweta nu ula utambezi yase Kalonzo anaisye ka uthele bonben yasia eta wasavale kuma wote ni yasia ati vena mundu wa UDA unaisye kananga mila sionthe ni siake
so serikali ni sikila kiende na indi bena mumbunge ne wiyayasya lami wake oika kinywe so onake avikabala lami wake uvikite auluke onake ndakakinye lami wene we aya be mundu kwasia enekelia manzo twakavingo akamba na Somali maina thina ni mwene ngamile na andu make mamoko serikali yose ene ngamile na andu asu mamoko matambia nundu ni tumesi ama ni protected na awezi nguzwa sio twa Jonathan Mbobwa Anthony Musyoka yaseni yasiai ati ngamile sionthe ula muzee kwou sioneka singiwe asitwa polisi ndo mundu ukule etwa Anzomo fei ekule sio ingamile nisione siao haya ndei etumo ya Patrick ndei keka ngamile si masaku kana makwene yu twitha ozia nena ndeto itonya kuthothea ithoko na isu ndisoma na isi omonthe tuyosoma sindu itonya kwete kuni yango neno ndabyo sungio Keinash yasia kuthara mbai ya mokamba kweli ni wesi nithi au no osu kuthara mbai ya mokamba ndo naweta no Justice Motale kethekai muno bo ikumbini thena vata munene wa muwo na ngali cionthe kunengane ndaiya na anasiasa mayaka kuthothea nduthi atoimanyakana akamba mekela vandu Kenya yonthe ni pole muno nundu wa alama na atiwe ni endomo utumani musio Samson Musyoka kwa ndaiya seneta wakwa Manzo ambai kuya uteti ute na atongoi onthe maukamba muyandikia musumbe balua anene na munyanya Duale kuma otene Duale ethitwe aituma aithi make mangamile, that is an allegation kuithia ukamba kwa vinya na veo muthenya weye okitima ashababu meke kwicha ngulunet kila chuna no nani isili mathi makeche na kuma saku no thuku Duale kuvuthia mbai ya mukamba ou naende kiuki on record wane ni asu ma Duale meo wetwa ni wone waneniu meo on record Eriko Manuwai Pairasa singelese Manzo Chief Kimeu na Philip Sana ngewa ya Asomali na akamba maketui ni ukie muno kwa ukila ngona Asomali usukilo kwendekethia tikimeo kiailete nondo kila mundu eno thasyo kwikala klaba no nume banga kala mandera na nengi babe wakamba maitu mekalanga le kwesu so kwendekethia wese hivi ando amwetita maile kala bandu bamwe tiusio usina soma utumani wake nuko kwa mundu kwitwa Alex Mutoya sene muvya muno atongoi muno Manzo we wa ngotuma muole Asomali Kenya kwa miaka yukite tukatwika ngombo kwa Somali sisi tamaa sienyu twikatie siana finani okay mundu nwitwa Ziokilwa ndio niyo ikumbini ndini Erastus ndavesia tongo yasu kula nisi ubika tuvathukanie ngano never tumanye one time now na two time now alright kingi atongo ondema mukamba ni mwevuthisi na kulea kutetea kukitia muthanga wenyu masaku ya vikite town oyu ukikamba kicha kiba oyu mwa ngali yaka Fanu yugeta zikathi ukuye yozetu ne kwati yasu yasu atongo mo kamba matete muthanga wo matete ongwenda pinene ba alright haya niwe saidi awesongela ke u niendo sisi mautumani ma ile tatu kana ma YouTube ene na mautumani menyu maingi muno asante nondo wa matuma kwa wana ya moso waku inondekea nondo wa mautumani maingi na masana mumetha mema nini twambie na mundu kwitwa
asia niko live ninga lekosia Kakamega eta nzau ya Kiambaa watching live from Machakos Faith Nzomo tuned in Nairobi kidogo tumanze mwana mazinga leo kakote ne mheshimiwa watu limani chalo mumo nezinoze mheshimiwa no kwa uke ko andobage twi manewe hapana hiyo si mzuri. Erasa zivaingo usungi wa wina formula wa kusovya thai wa mwenende personally I blame Otongo iwa Ukamba ende kosa kuwa including Senator Manzo mathiniki vata osu useto Akamba Academy for mwana bayeto nginya 2027 Steve Mutemi Senator Nikami Joshua Kimeu Machakos Bora Asia Maondo Mesa wane na Nesa watching for Machakos Benjamin Mbidi Freddy ni ukweli Maanzo anaongea ukweli Wakamba tuko wengi Freddy ana Garissa mwana wa Garissa ni wakati wa enende Akamba la miaka la Garissa watching for Mombasa akakethia Kimeu muno Angela Nzomo nake Miriam Nzomo ndi Nzomo bako mbingi are ndo monde ndio zo Nzomo mbingi eti umeweza kuona katama kitu watch life from Machakos Kimeu well detailed response bringing clarity Manzo uko sawa wa Somali Kalonzo 2027 please niko Garissa can I talk to you unaitwa Wycliffe Mutisia Garissa yuto motomani wangu twenene aba Wycliffe Nzomo ayeti Nzomo Wycliffe Mutisia ike kani wando mi otomani wako ozo ya Garissa akamba inge meta Garissa me ku Garissa watching from Kalama unaitwa Mary ndiamwe Nzomo ni mbingi one Mary Nzomo great leader Kimeu bena Mary Nzomo bena Miriam Nzomo bena Angela Nzomo bena Faith Nzomo bena Erastus Nzomo the street narrator we can talk and discuss about peace but as long as culture exists tribe clashes will never end. I support countries that ban culture practices ningwe na mweza onene kucha kithio ngewa ya culture uso ya sekeso dhalaki Gregory Kithome wakati wa Somalia wanaguzwa Duale yuko pale kuwatetea lakini hawa viongozi wa Wakamba wanangoja tu wauawe ndio wapate kitu ya kupiga siasa hatuna viongozi Ukambani okay onoa kasi hii Moses Motemi okay kauka galumaita nikalato the NKA from Kalonzo's speech quote from current government stop retaliating for possible extension of next election tuko ridho na tuko kadi na sio red card Senator Kimeu tuko pamoja Kasanga Muomo you Kalonzo edito bo siasa ni evinda yasa ena ivela aimie otwa askale kuniki Mr. Joshua having the best point na keke tick etwa Jane Farkas we love your responses mundo netwa isu siasa sia kuokita Kalonzo one time ozia zene siasa sia kuokita Kalonzo from Kimeu tuweke chama kando so cool tuchague leaders like Kimeu Makueni Senator Big Up David Nzomo Benjamin Mbidi Senator Joshua Kimeu has nailed it. Leaders need to team up and put aside political differences to get solutions on pressing issues. Kama MCA tufike site, leaders tutoke Nairobi. Nyozo ya kwa tambao kalumaita ya zetu site tu Nairobi. Kitui East mbai aendie nako na Amos Kale wambe Amos Kale ni wambe kwa Asia Ngamile siuma Kitui kwa wakilile Senator Manzo motete wa Gen Z big up Sebastian Paul that center for Makueni gives misleading views hata yeye ni one term bana simusioka hata anaambia Ruto one term hata yeye ni one term Modeu let leaders team up tuweke chama kando wise words from Joshua Kimeu Kalumaita wacha siasa bro Steve Mutemi kase kake yero Kalumaita na ma feelings maingi muno Kennedy Mulwa leaders stop let's stop leaders stop lying to us these people know those areas perfectly day and night
nishagamia huko kani mino kile maotomani ma YouTube nondo maingi monondi mina on there mulungi aende na kutetea mbaye na ni mutongo yi mulo wambua miseresa sinyawoni wako ni andu mowa iwe ni no kwithwa mana kombo ye ithekasi andu amwe na yunga mia sialika kwene na andu makulia onatia Somali ni aithi ndina ukwate we vetting is very important ujia zengewa ya vetting okay Kalumaita wacha feelings Duale alisema ngamia zote ni zake so mtadu yakana na siasa sia Conman Mutuku Frank zia andwele mazewe hizi Kalumaita wanaka na feelings hiki Evelyn from Garissa Evelyn yasia Garissa na dana andavya yasiata. The truth of this matter is only known by the locals in the ground others are only making noise ozo yazia enende mabuni Messi abe mundu weti yokuba this show Manzo always talks politics no solution. Kennedy salimia waheshimiwa sana ambia Mr. Kimi ako chonjo aya asini ya mama enende jambo lya kamba ingi ku yakamba ingi Garissa tyo mwame woba yui nenda osoma mautumani ma ile itatu kenda imwe 5 na indi director Toby ninokirosa simu kuumo sia isia nenda ngonie simu kana mbosote SMS yakoba wiko na simu ningwenda ko na simu kwisila noti Monza noti Monza kenda ile 5 itatu 0792 792-553 nukirosa simu enda kwambo kusisi ya mautumani ma ile itatu kenda imwe 5 weasia tangalekoni isu ya ile itatu kenda imwe 5 namba itu yotumani mukuvi na watu mautumani bo paimbesa utilwa kwa uituma nukethiwe wina thina na wenda bia weva na weta wa ata nondo nditha nene isietwa yaku kana bala uikono sio kanda bia witawata na umete ngalekoni yeba kuone ende no sort ni yabika yisawa sawa yu akamba ayo stomanyo sitimo sio mwana utoni wantama mwa Kenya nituthela Mutongo TV ona mekata ka usu wikathela mano au mana Duale amesema ngamia ni zangu mtadu ni mtadu nini ni kamwana wambua Mutonga kuma moi nga keto wao Mheshimiwa Kalumaita pero anga kana ninga moi nga moi timu inge ni mwingi central naende kwao yenga kwa sia katangi ni mutoa kuma kavuliloni makweni Duale ni waisi kana kitwinga mile maana ila wa kulili udhi wake aisi ngamile mbingi mutanga sikeri ya tongo asimiwa su ntamanzo ni senator wa kwa please ya Somali matunga ngamile sio Somalia kana Somali ni makauki ya makatulie ngwata ongea kasia kana nzomwati ndata nesa kuoke sasi tuimetambo ni motonga wa kesasi kele ne kesasi na wetha yoke thenye mbitine kuoke tui tula mote ala mathoasia ndevya usia asia ala mathoasia ndevya ne mothina Duale betanga ngamile kitui motunga wa kesasi Josephat mudhui kuma serikali kama serikali wameshindwa tupewe nafasi mwendao zamia wa moko ni tio seo kasi legali kuneo yawo wayo Erastus kwa ini aili asuma ngamile mama siya miyo ya kauva ni kwa teki uno mwa kula nyaba Erastus nondi itamanya kana ngamile isu siya siya tongoi manza nuwawe takiu na muno wa tongoi ma UDA no ulakio komutua kuma mboni alafu ngelezi seneta wakwa mayimo kulia hii na TMO kumena anenkane ibinda mavuti matungwa kwani asume na Somali maumeteva Erastus nyeni na womo no yoba mboni kikema Ruto ni one time serikali ni siasa na sifa na Kenya maende na kukua okay muwo kwa kitui uko kangamile siya vetango vyu kuokitui ni Samuel Mbidi Ndonda ni kwa Kesanui hapi hawa kinyozi ketha nyapau ono ya siya Kalumaita nde serious yulo wa kila kiende kati wa kamba na Somali nabi ndiye vyende kuona mbanga ila jivo in future ni mutesia Steven Engale kwa siya enziu kana enziu mwingi
aume muyasio nesa kuliei MP wa Kitui East ukuwangamile Peter Wanzombe nange ogia kasia tutabwe mabuti maumete ba inde na ivie akamba tuyithia wana mabuti ndwinge mo kulia yulwa mabuti maumete ba na akamba maitha na mabuti nzengo ni umwe kithaka ku ena andu angi anene ndenda mupaka wa Kitui ndenda mupaka wa Kitui na Tana River indo ya siata. Okay, sino allegation yo kana otumani waku twena uwo wake u swinzomi kanzo molanda na soma tafadhali angiba matumite matumani savali mbingi. Mgao wa pesa za serikali za county zimekaribia mwananchi kwa ukaribu. Kitambo pesa zilikuwa zinanufaisha sehemu kidogo. County inafaa kuziba nyufa za ufisadi, hivi watu wamekamatwa. The government is failing its people. Why should we have a government that does not protect its citizens? Upset ni Anthony Mutise ni Ivingo ni Mutitwandei andikire na capital letters na eno that munene muno lulu wa kiu ani kendo chako machakila mundo na kendo kitena muyo kithaka Mutongo TV the war mwingi kwiwe mukamba ni wa nondo wa kendo chake kilometer eka ku Kitakalonzo Duale au Miangabele yake Kitui ni Susan kuma Kitui South. Serikali ya mao matetea sasa no tumani wako thothe ya Gavana sida sisi nene serikali ni kumaliza hiyo shida ni ngumu. James kuma kwa ndio kangundo ya siku 10 bina muno haya motomani maingira muno atano ni mumatomete kwa wingi na ni movea nondo wa matuma asante nondo wa kwitha mwende na kutoa tia nendo soma motomani angi mavudho nikenda ise no sasimu erasa singelesi tongo ya su maana na nesa lakini kwa ngoni lisi ta manzo ekakelele wa na meya kwa Matevo Mheshimiwa Kalonzo ta Mutongo athi baya Senate of manzo athi baya Senate baya Senate yekitata akamba masubike ekakunene atongoi ala angime serikali ni ya Kenya kwanza mundo thaya wa mundu na usobe wa mali nisiendo siabata muno ni David Nzau Mateli kuma vaama kuweni. Okay, usiumeta kaunti ni ama kuweni. Jambo naunga mkono serikali na dini kutenganishwa na dini ikiwa ya kitile giuja gumani chaima kumia utumani ngoso no some kana tafadhali uso atumite utumani savali mbingi kana osionge nondo ni somi osu. All right, ende asome utumani mailiti tukende mwitano pe mundu kasera ze kedia chief anene teneza vyuta mundu wa indeni wa security. Okay, usia sekana chief anene teneza nondo aindeni wa security nende no sisi ya mautumani alanda na asoma nikendo sile na asoma mono alama sungite usmoyulwa usungyo pe ninebuye Senator Wambua asiekana kuma kana usungyo ni ngamile si umwe Kitui kweli kiutweka u nitukwata usungyo wako twa usia Senator wa Kitui na ICU asia kule kana peku wedhusu idha we usungyo wako twa. Okay, Josephat Mudhui uzune utumani ute mwailu kwa o inaende katwa sesimu Toby ni kwate we sawa Director Toby wena simu aya wao kuna simu nena mo wako nano katile nikenda unene tukwewe we usungyo we ona pale ikwata tukwata usungyo yandoza simu kwa metuki. Hello Mutongo ni nena nao wenana na Oburu Odinga Junior kuma Kitui ana mwena wa DM yu one news ni mojoni na wewe bezia bana ni la jambi kwa ikombe chichi bo na ni jago ni wale ko dai jo nena nya na
na juka lumaito kunena ni wele kwela ando ni mele ku ka ground batone ne ko ilobi mama ndo sungyo ukeza undo wona kindu keli kwa kaundi ya ilobi kiumeta ta Mombasa kifwa kodi ukeza kumbe janga mele kipi no ambia kwela na walala mailite alabu ya kombwe bya ukeza kwela pe balolo nengiwe wa kona nya kombwe de kana jangania na mina elendenda mbezo cho kombwa abantu bange akanendena abantu bange utwa etunga ngamele ko no kile serikali ni hizi yani kile na baloku kwa kaunti na baloku kwa serikali nene na na baloku kwa mwene jile jelo tezo no nena nya sio kwa ndwale kana jwejwe ndo na kimanzo kunena nzo itinda ima benito makuweni na ndio ndwale yes kuizo kila kitu kino na kukipisa wewe kino wewe nzo ya ndwale okay kukela jela utazo no nena nya kila ngamele jikwe kala kitiwa ukitumbo kama ile na manji aundo delo banda utembe to abanga masini ndo akaija kuweza ele kweli maele kweli na mabuti mele kukatulika kambi ya kipima tena mabuti asante yuzino kwa da Uhuru Dinga Junior ni muvyano no muno ndo watomani wako aya tose simu ya kele asante usuya ze onena nyana wo hotel and that's was simu ya kele ni yao hello Mutongo hii hello ni nena nao wenena na Edward umeta bawe numete ukamba makueni karibu mwana ya kuombeni asante ni kuna niyo vai lobi yue tione education kuombe ya education neni wa tongo yesu onde kila kebo akamba ota tuikalite tatwana tucha atongo metu meyungamia amayunga mataume na ngewangamia ikendo yedu maithio kuono tawa yekete ndude all right tongerezie manzo muno no agetheka sawa nimuvia tuanze simu ya katatu neo netele simu ya katatu be mundu kwasia okay hello Mutongo Mutongo nena nao nakuma ba chalo ambwa wa Mungu ni kalipo kuombene chalo Mungu ni kitu ichetheo kitu ichetheo kitu south ngeze je manzo ni Mutongo na Mr. Kimeu na kansala kana ni kana yeta wa kalumaita kana kalumaita kane wa mapoeni yui mundu manzo na Kimeu makwete paseo kana serikali niyo ilito sube ya mwene serikali niyo ilito kwambola mikiwa muno na nyoyungu nena ni bandu beta wa kiaoni ni mkoa makuweni na ina koma nyena Msomali umwe na mukuli obo wako ibya munda wako anaye kumnya kabyo what loniki mbai mwachane ngiwe mwiya wa la na ingisikwa mukwa yuni kila moga ko bitu kamba makekala matini kende kabyo ba muko na maibatawa upena uwezekano wakana kwandwa mwe mane ngiwe mwanya wa la kama kuti tu vyo mayali dede ato munye no mewe kabyo mwana pole kwa tu miki ukiruju jale to siwa nesa na mbai susi ugwa silasi beno silasi kwa to kisi yake na iditi kwa kona agamba de dikelwa dikite kabyo okay nundu ilo wa manwana mundu mwako sana tebya wina kabyo mufuko ile kunyo katona mundu no suti ko mwiya na ome azwira maize ya mundu mede ano ngendu no matabia maize ya mundu wa maize ama makweti obo wangamile zyo neba akwa mwengi bandu beta wa makani manzo ni mapele mokyo mama azumeba mengende akwa uniki poleni sana chalo ambua nimubea muno chalo ambua kale kosia kibwezi
Emwewa Kamila mwezi siku. Aya, toza simu ile Toby Tomine. Unatoza simu ile. Hello, yes. Mtaziai. Mauyo watito wati ndata we. Utati ndanezai. Ingale kosi yange ne karibu ikombene. Kuno mbozo ngeze jozo netoziwa kwa ukite. Chivu ndanewe ena ndeto zito na kwako ngale kwa yake. Aha. Mojunge alati na mama o ndeku pie kani kwenda kwa kuje pia na. Na bayo simbeta wote te atwa. Igwa wanwe mo igwe kuka kila nilwa. Yo yo wa ludo no go ne wani we na ke ote atwa no mi na imwe kendo kinga de la imwe kita ke de wa ingi. Na kejo diwane ngaba na wake tui no ya wako yangungi. Garissa. Yuno nikiunge kuoko. Naende zikale nene yuke likele. Alakange kamudia. Yes. Atongo yana kambondo mewa chief. Ateja magana jau moza ne ata atongo imta mata kuya kamba. Maende baje pima manezi na nemonika namna yake mutindo ne akamba kwanza imapene modi atua. Na dili mayota na mutongo wa waiva kalonzo bantu baunene ako maende manene ku na meide byalama na zedeke ile ku. Mama hiyo kindu na maimanenga pole timu. Asante. Moyo wa Tito kumangala kwa siangeni. Aya, tose simu ya mudia. Simu ya mudia. Tabi nina simu ya mudia. Hello Mutongoi. Hello. Hello Mutongoi. Ni nena nao. Hello Mutongoi. Eka kwa yetu kesa TV ne. Bati ngwata. Hello? Hello. Nengo kwewa? Ndia mutungia mubea. Asante. Ndombo ngezesya manzo. No ngezesya bwana Kimel Senator la ukite. Pekintu chethiwe. Ebina ila jeno mulinge wa ikibela. Yes. Wai mutongo wa majeshi. Ngombe yake ni sendia sio pa kuiwa. Pa ume pa konta. Sio yani amasai. Na ni ngandie tumioto nyola wa ina uo. Adiosa ani kaka jado inga ngombe ila siebu sio ndo ingwa ni majeshi singi wa kwake. Na mubaka omonde paimondo wesa kuziko ya ngombe cia mulinge. Onate kwa mudikie miaka mingi. Kiucha delile once and for all. Atongo imaitu maketa landi. Onesa ki dela once and for all. Paimondo ele ndio kuite sila Kenya. Eka musikali. Tafadhali kali wa mundu ukuwe na ndaya ila zianiye. Mundu mwe akwite it's much too much. Yeah, sure. Tukese kuvitoka bau tafadhali. Atongo imaka tuche kindu kiye kuvitoka bau kiti kindu kenini. Kini kindu kitona kututhenia. Nina mutungia mubeano ndo wa muswado uyu. Mwenda na uo muntini wabata muno. Asante sana. Thank you so much. Nimuvya muno. Aya, Tobi nenda tungabeje bau. Nondo ndatika nisi asemba muno masaima asemba muno ndatikite tutupike midnight na twailo mini labau ende na kubu sese nimuvya muno nondo wakona simu watumani makwala wetha uitoma kiwione cha umunthi ketha ndina soma waku kwanze makanenge nondekea nondo wa kiu na yuni ndosyo kitu cyo kabe atongoi nikenda masungie mokula la mwetha muikulia ethabe mokula mwetha atongoi matonya kusungia sithani masungia na kwame tuki senator enda kila mundu atumie ndatika cia thimu no itatu onetatu imbingi lesi ila yesawa sawa kusungia mokula mwe mwene ndi wasi wa mwene ndi mwe mwene ndi undu wanena yulwa unene nya witu wakione cha umonde senator Mazo ni ngwenda critical na asia isana edukise maitu kana utongo iwo kamba ni waileta kweka kitu yulwa inolo ende katika wa kamba
na tunabo sio kenasi kana na serikali nene patiki ndu cha security tendo ayisi na serikali nene niyo ina budget ya emergency niyo yalite kulikila undu uyu onokethio ona ndwala mono wa wandu mo ni maivwa ona bala mundu tatungwa ni chu na ndese kana kuwa mundu na muno mundu wa muika windo awa bindwa maisha ma families tene na tene akondo kino kila kinene serikali yalite endo teka nikusubia maisha mandu lakini kitu cho tuonete serikali no iboyu itunonie agency tuwa kwa wingi muno andu mataa onange mataweza kuona kwa mundi thina wanga mile nusu an mo asume na mavuti na ithe tuine mavuti na timo kamba we ko kuangaisho mangaishire mutharaka ni mangaishire mumeru ni maende na obona sindu sio kuone kwetha gwa ninga mile ni wewe ni bigite ngake Bwezi West ba kwa mwengi mutuze bau kamile ni bigite na wa kulia mundu la wingite inga mile wethia munda wakwa nike ayuko yakavyo no kabongwe ona ebuti bau na wendwe na ebuti na ndwe na wacha anobo kujenzo serikali nzumbingi la suka ama kwa nzindo azumira kitui sumira kwesela kitui south na pea sungu ana mothuko manatongo yana mabanga anzo usiaile de kwekala na ene ndina ni wezi nzo yona mundu na muno yena tusau ni ndenja nene na nisi anangite liwando muno buke Bwezi West na ingi siingewe bekane kila cha university kiba na nyamwene naivo anako banana ndo mangembo na metie nivo ni ground nisiene obauba kubina kwa mheshimiwa Mutuse Musi nundu na tela ngina na tia mafika na mambe maingano tuko na mainga suosu lakini oneza kwa siasioka kwa na ngwe nana katika serikali la hivyo na ntwale tenda twina mawiyo ala mailete nzu ikekala kwasyo ene zibakala kwasyo ngamele pedo na mubango mwailu nundu tutondawo utukika nuwetekelwa komboethia nake mutui na komboethetie simani cha mina ya hapa pa komboethia pala maivite mbesa nisiukilila ba kwa uta komboethia na waikulia ayoe wasiana atwaye wandu make na beza odikakathina nunonie mundu mukolo wake Somali unasia nywele ngumu iondoke kyukitali rendo kiiliu andu alame na nywele ngumu kwena ingi ona ma Somali no mekala gugwitu na mekala kila bandu Kenya na mwakamba mekala kila bandu Kenya na andu wonde ma Kenya kila mbai yeno thasio kala kila bandu kwa kila tukwenda muno nipende serikali yambe utongo cha kindu kivyo ningwete kila na pio na kila ngavana wa Kitui wendesie na ngavana wa Garissa na elenda ndu aima muno natumia na nini siku isila tumia na asudi meutweta na nichoba na bio ukulu akiu ni mheshimiwa Kalonzo na kenda mekia mipango na itu matuwete ithiombe tikathikira mundu aligete ndu wese na itu tahili kondwa na mwaya mese pe na kindu kitena changu bau nundu mundu ya nebuti na itu tahine buti na ene buti zita license kando serikali yese nayo na wao wa mundu ndio ukulu kwa pe kindu kitena muno ba uchaile takwikwa nitukwatiania nacho na kenda withie mukamba ndano wa waingi muthembozu nundu wangamile. Asante chi ni wewe mwenende ni asia no seo kilunguni wakitwe kwa twedukesia mwenende ondaito maoni make na nyekela ndona kuchangia muno ni asia mukamba mitawa potigwe na wesedia akamba atongo imakamba ala anyube ala mailete ni kututetea tita mao samana wa kuungama na mukamba nikana wethie ni matona kutetea mukamba tanibe ila twasa kwa atongo yaya maki siasa neba byawo nwa uti kututetea lakini baya maendie mali kabaya ni ya wa kutotini you example ukoka ba leo Mapoko sub county wethia mukamba asukumetwe kuma bayo na title deed ilaje nenga na wasio mulolongo sio kimao tusongetu withia wale to thie kasachi lobby no ati na registry to pa masa na withia wenda title yaba wale to lati lobby nikite ithie akamba itheka zitu sio sawa na kutumiwa naye nundu gudi kutumia mukamba
na nundu nyene muthenya mwe ni naendieko na wese thia registry pa yo la umela ni mundu wakite ngoloba 20 na ni weneke ni mundu la we registry na ka mundu wende teka hasachi ka blood ka 50 by 100 sio kimao wewe tija weneke ni mundu beike ndo kwete nyeti kwasi mali ya kamba isakiwewe na tongo yala tunyubete na ndiasya paya mwingi atongo nyeni bongwasya atongo imaunga mene bibila ya muongo matete mukamba nanzieno ya kwasya mother ground na mayosa na atongo yala maki serikali nika na kuikalwendi nika na kwete wanone na nya museo na mali andikana wizi edia ongu fadike bala fadike ebitene agamba mokita na masai na elate kalilwendi na medi wana mugwa no museo ka uzini wadedile pindo gwa ka oba ye mali uzini wadedile no ba ya tiunga migwe ka ubito no bo wandedia ona edo we munene andi edo no gwenda kwedia ba enda pala be antongo yala neba ukuli mwana ikanone mwana wa kwedia ongale enwengi ko winye dina mbinge kwa education nina mutu ongea mobea nundu akutu education na teyazi indi mitwende na kuzingatia nye ona gwethe wane na ritaji ona ngakundwa nithe baya nye mutheya nigeyanethie baijito ya mokamba nundu ninailete ni kumisovia ona mbai onde akenda ninailete kuunga makati nika nawethe nitwathinesa. Asante Kalumaita. Yes, yetugia mwenyekezi mpea past time. Ndio education na kwa ndio bai ndio mwenyekezi na nena mtu mwenyekezi na nena mtu lakini ni mapasi MNC ni mambo yanakona tu no katika Maimatetea na kama education na maimana mpata lakini ni plus no kwa kutoka hapa kitu kila kingo ndo kati ya mimi tikambleni sikali mundu wa security mwe kitu minoki today rudo no it's sikali last 5 years ya kwa 2022 huo no ikidila na miaka yetu na MCA kitu na kwa ina tax mbingi na tongo ya maitu maizikali mtachai ni mama mleme wa that so tukatoa hizo kama mleme wa serikali haiki ni kitu wa serikali niwe na kwa hizo zote serikali kwa tuliku ni kudunya ila point resolution imekiwe katika meeting ya ngava na kanisa na ngava na Kitui na hizo mieneza hizo gari wani kwete uwiano msio kila kitu mwenda kuongelea katika point hizi ni zinduita tu National Cohesion and Integration Commission NCIC tena ndio yenen kuhusu issue ya Kitui na kwa mwingi na nipe na conflict ya between communities na conflict ya human and wildlife na uzuri huu yao so ni tu kuangalia hiyo mtege na commission chair kitu aile kumona katika ground na unaendelea pia na kutelezea that is ndio serikali ni amenga nyima wewe maendeleo na kutelezea serikali kutongia ni this community hivi katika meeting hizo kana kwamba naye representative lakini mai ya neno okay kitu kila kingi kwenye kuangalia no kila cha legislation ya kudevolve security ndio watie katika nenda ningi kutaka Maria Zelsia kwa vingelela nikanua mama tia za hivi mama tia ndio na maisha haya mimi nazenda Kalumaita Tola wingi kidila ndio mama ndio kiani mambo kiani hivi kila kitu no kwasia kika politicize matter ya security haya really sober for once okay na today and maitwa kama ni mwana nyemeso inaweza kuwa tuta inaweza kuwa wani tuzo tudingi na kidede
na tukakomana 2027 tusikwe next year wanatiwaza. Asante. So nenda tumina tongo ye masame twe mali muno twetume ne omuno mondo na maingi lakini anatumini ba ukunda tika imwe ndeto siambuja Senator Manzo yolwa onene ola tweka nawo kiwyo cha umonde katika imwe ana sakana kingiuja kutiuja security for account njali za kusilinga unaona ndiko utawendura katika Kenya note kiite referendum nenda kwa sianzia America kuna state siza nyumba mwana county where there are state police na where there are state police ya state who are command ya governor na where there are eleni kubondwa mati ya waniami kana si village security nene siandesu ila ikwati waniami na nenda itengo siya security yeko na wewe bila hivi ka mwenene tayari ya Washington kuna ina tena imba jeshi sima ka umma mara yote ya polisi ya state zipo kundi kisio cha president ya na ndio kazi ya benzela governor na county commissioner na county commander na timu nzima tona coordinate mituke nondo governor na county yani county commander na county commissioner na ngaba na maizo kwamba mea tatu sindu imwe binge nzaleta kumandikana kwa mituke yes sure takiki utuke kai nange mavundi maika umangarisa nina sema meza kufika seikuru nige lakini vyoka nitunze mwenende lakini nena ndio okay akendo mundu la ngabia security elanda Kenya ni musumbe wa Kenya na musumbe mina wandika katikati andwala ni polisi kila mundu na kila musumbe wane na meka mituke ni patoni kwa serikali nene ne yale tawliki lakini ndo ni keke ne yale taendwa yembe pio na ne yoto ngosie na ndimi ni yakwa kwa shakana serikali ya maudhu komando na serikali yo wa undu no yo waita ya leo matsubi ya ndo maisha mamundu nimo mwene ndendo ayi munenge tina kilamu yake tano kwenu cha serikali yesu kana kumitongia na tende ya nakuthina kana nda ukuli ya nende mina kula nuyende na unenga ne katika county headquarter ibande bado ni mbinge mno kwa machief katika constituency headquarter kila constituency ano wao wendo anda wenda kuma yu lobby kana wenda kuma muzuka kunia lobby babo yo wendo ya ibande ni mbinge kwa machief andoma muika mosa ibande na andala matana ndikitia kula vyo na mwanya wako ndikitia na genda 2027 wewe ya moya wenda kusumbe kwata muyola monene pyo waka usu ni kadi ya kuya kula no tena yo onoko ya wani tamu kana tu tamu kuna ya wa mana tienda mundu lo nuna na kadi yake ya kula na niwe anduma muika na ndama tungia mbe amono mane bandise bana ndikia kula milioni ile matazi ayu makaya ndo maengi bana kula sia kono ndo na kala ngi bacha nawe mundu muima na ni wewe ukenda wena thina munene muno ko kila mundu ayumbadia withi nduna bato ukulika kilavu nduna bato kulika batatu mundu mukona nyakala nduna kunie kula sisi withi kila mundu no wako na kula undu bailete na kana tu ni serikali no yuwa yano na ka Somali na ka ndo mathini yangi nundu ikenda kumina kau ne kumina. Asante Senator wa kaunti ya Makueni Dani Gitonga Manzo. Senator wa kwata mwanyongi tukaendea. Yes, Mr. Kimeo. Ndeto sia moja. Ni muvea yuyu tuendelea na kuminyukilia ni kwatia andu ingi meina akoma ni kana matuitukisi ni kana mnebye we mawoni maitu ni mau yolo abaya kiti na ingi na ni mwegwa na ile ni twamina kwa asia kana pepe na uwa no museo atongo manda makomane na mwene ndi ni kana matonde kuiwana undu tetona kwithiwa na mwamba nitu niti mo Somali age mo Somali no kutuniti akuna biashara na itu akaete sindo siake ko na ile ya kudho agwata mbesa naona itu makalea kutwete tikwata isietu ko utekale tandu tesianegwe na teyeka kumena na tuyete wana mwamba katika itu wa itu na tongo imaitu ala anyuge kuma MCA manene andu obo wa mugo ona ka pe andu mano wa andu mo
neto okulia serikali nene andu asu makompensate andu asu andu mo maigwe nundu mundu uzukilio kile eikwete ndaka akikwata ingi na nimatia andu mo na mundu zino tonethe ekweti omuse usu wake kumwete kindu asomethie ciana ciake na yuyu ndebo mu 90 kwa serikali compensate andu asu na teasia mutongoi wa ngali yenge ogla ukwetwa Nduale ethiwe na ngoa ya mundu na kwithiwa atona kwenda andu alangi undu wiyendete na mali yake akwandika ndakathiayo akamitiaba na nitona kwanangika mundu wa kwithiwa ethiwa ni wokutumia andu nai na andu mage ni meme utumia nai mundu ndatiazi ndisu bandi na nithela kwa winye ndiasia twendete 2027 undu mheshimiwa Maanzo waweta kila mundu na osekura na osakura ndakwata silaizu na ndakathosie pe andu nyingi mambeje kuthosia kura sio nikana withie wenu wakwata kindu chako ya kura zine ikaumandia maundu maseango ndeange wa mbese izuo kwasa pe atongoi na bwana Maanzo nenda mawete kura ko na malikangete amne one between sidingi mana ile na sidingi mana atano netu asia ezu keka ni mutu abaya ikede wale criminal tete ya mundu mheshimiwa muna de wani joju yakimi uda kitengo ke mundu zini waileta neko stakiwa mundu kuume kwa nanga rights siana na tigoli ya mundu andu human rights mali kilele kendo ni kemono nika namasisi andu maike kupikia kuwana asante muno Mr. Joshua Kimeu former chief principal Masaku senator Wokit 2027 no esitu kana na yebi ndesu yabika muno ndo akoka kuone cha umonde kumbeni ya siasa kwa sababu wambe naende ni watu ni wakuamesa kwa tekuamesa kwa nobewa kaluwaita tumine niasia kitande ni kuhusu serikali ni pekee maana mheshimiwa nono nione tena injection very deliberate ya kile mwana mara kisha uchunguzi katika issue ino ya land number 1 ikaadi kwa tuki nasema kwa number 2 ni wazekana security nditomini serikali yoka kuna ngwanyana kuja mwenenzi na ndola ni katika ground kuna wanzo ina information including mass including SKM including magazine ona kuwa kama kuwa nena any information ni katika nearest police station mara kwa statement ile mali ya serikali ya mheshimiwa serikali ni serikali ya na mimi ndio ningetiwana sasa amenya any information hata tukaze mali nika nisaidia lana nisikise la mama ndio maki siasa it will be very sober katika this debate no hiyo minute nyingi na hiyo zio wa Somalia na David kitao no no barat na David kitao basi lazima zio kwa ni siasa mali tukaje tuyo mena tukaje lo nicho ndio mwana tongema tu bila nyumba ya seneta supermarket na wholesale zote nzibu ni siasa na hizi ara kuna ndio ndio watu supermarket nini tutuka atoa hiyo kwa ndio tuza kwa na ndwani kuyando azomando mapa ya kamba bamu maneno na kamba azo ara maneno na kamba baje bebe mwarabu wangu kiti somi MTA manji ane na kamba ndio ndio kwa namo ndio la media ni namo tutela na ya so ndipo na bena kitu hiki ni satani na nutindwe na mtu mazo kwenye kuikalamisa ndwano kwese kweli anaitwa atela nyatano thank you kutuenda mezilo pipo naliza out na kitu hiki wala cha beti ni kuchongela katika ile point ya solution ndio kwa ni mambo kwa wanati mundu na maneke aba ya
serikali ni ile na database documentation ya chief ni wizi, mgozi wa munda ni wizi, DC ni wizi, governor ni wizi, kuze atwina tracking ya alama tuwakuja alama kuige kuuna na tuwete. Thank you. Nende yes, Mheshimiwa Philip Ngole aka Kalumaita kuma mwegwa ni mwingi West. Timu bana ndo akuka twapata mwanya ungi twikaende ya bambe wodo nangemeza kwezi wakwa. Umethona nginyela tukakwata mwanya ungi. Nende atongwe. Ni muvyamo nondo wakwaje kumbia siasa kione cha umonde. Aine na kumusesia twesa kolonua na mwepukesi atalika na kene kilungu kila kidhaimo kwa imo Mutongoi TV na Mutongoi FM gwatani ya mukamba ni twabika muthia na ne muvyamo we mwanya nondo wakutwate kumela twambe nginyava twabika na nditungia muvea ongi we mwanya kwa lama andethesya kwa ile kumbia siasa ni thana timu nene mukuni wa visa etwa Sam Benge no siokie ni waje Benge ndo ithiengetiwa na beto semba kalif kadogo lakini no siokie director mo ndetwe na ke Toby director Toby ni wao atutethesya ngale nesu aikitheka na maundu mesa wa sawa watu wa 7 nesa andi na kimwenda mavidio takithio no with our ayekithia mitandao ni YouTube Mutongoi TV Soko FM official na Facebook Mutongoi TV na Mutongoi FM twe sawa sawa ni watu sese nesa ngale kwa ya YouTube na Facebook HD 720 kana 10 tawesa hivi mutu enenesa na ndi vya mundu ngina ko kuna ya wapata muno mabisa ameba itino kuona ameba bagione kwa guko na wandikiwe zindu pe mwana wetu wa Joshua Kitwa akona ya graphics akaikithia kana ne waile kio cha timu ya kumbea siasa idha ile yo mwana mulei mulinge ni wo kwandikia alivoti ya kumbea siasa ndeni wa vilingi wa mauvo akakwikia mauneni ma Tongoi nikenda tukoka kunena na Tongoi yano angeva akakwikia mauneni ndo kuneni we nikenda tukeva ane tu tunena nyendeni wa kilungu cha kumbea siasa kiuni kikosi kilima cha kumbea siasa na kwenye Erastus Kitoko Anzomo ni kuendea kiyo cha kwa ila ni kuya kanani ni siku ya lameo yani kuwe dhano wa minozezi ya wewe yani ni kuendea kwa ya musio mutenyani wa umunde twithiane wachuma ukite ikiwaye kilungu ni kingi takina Tongoi angi kivatokanyo tuinene ya maondo lama kwitha maende no kitika muno ile mbetane yitu ya ukamba na nde itu ya Kenya kwa oyuti wanesa.